o folofa ma fantalo fantu ni paenga o le fiafi. Ia, i le tātou atunuu. Ia, hawa fwoi lau whaafonga mai moa. Malo le soifua manuia, malo le langia mama. Le awa. Wa ona kua kako wari ngi la vai kau kusikusi au no tonga o le foko au sau kongo kako office. Ia, vai si tau pisi o le tua le wala le no sa wei nei. Ia, ai whaafitai fo i le alofa mananga le o le tua o foro fatu le vanga fo i o le afiafi langia mama le soifua maua Samoa. Ia, o le tau au na le nei. Siata fale malu pio va liko fia fo isa o le tātou. Ia, penga te whailangi fo i me se fo o le tātou unanga masani ia fiafi te itasi. Ia, awa fo ili tau tō luina. O lau mai moanga, ma lau whaafonga fonga baua. Ia, ile nei fo i vai taimi o le afiafi. Ua, fito bero tau te le tu lai whama lore soi fua manuia mare lange mama. Ano fo i le tau watai. Tiu te o whaivo le ria so ma ngā ruenga o le toe tā. Toe yaso fo i whai ngā ruenga mo i la tau fo i e ngā ruenga le malo. Malo lava. Le ngā rue puno wai malo fo i le whaatua doa. Ia, o le aso le nei ta o le aso le tupu. Aio, le ale winga o le nadala. O le aso o le tupu mo tangata whai ngā ruenga ua fia e le o sa o i le whale. Ia aina o na manava lava. Whanga lo e su e papu e kuku o ngefia. Ioi, e whale leila ula. E sero fia sia ula pa e lea. Ia, whaafitai fo i si iau anti malanga mai la lo Wellington ne le weekend na tia nei. Whionga le, alo tama langi le whionga le Toyoti. Ioi. Ia, furisia i langi tele. Nga sa ula maa, mai sia ula le mai la lo le lau mua. Nga ngā makua iau fia ia. Ia, ila mtanga fo o porkalame. Ula kwa ula mare po le whaasolo fo ilu ngore tato porkalame. Sama whai ngā o Samoa, ia. Nunu atu whaatini o tau sala. E li ngā whatau lima e lo leo vai ia po le tau talanga fo i. Ali te manoa mai le motele i salafai. Ia e tau ina ia o no whamalusina le alofa o le tua. Awa o ia wana whaia mea sili mo i tātou. Ole maleifua mai le kai au. Awa lavange i e whapea. E le se vāvenga mua ngā o lo wolanga ia soka ikasi. Ole ala mai le tae au i le alofa o le tua. Ole urua i vāvenga lea. E whaia i le tua ia te oe maa u ia so uma o le tātou wola. I ke ua kau whaakarikari ngi vāvenga ke kele mangi vāvenga maka ukia. Ai o te tau atu mo whaamana duatu. O lou to e ala mai. Ma lou to e ala mai po o lou maleifua mai. O leu roi vāvenga ngā wasoka ikasi. Awa e ia ila tau e mamoe lava ma mamoe lava. E fiu e whangu waku o. Ia. To a tele le au unexplained death. Lale winga o le tala. Pe ma ioso. Po o le a lava. Ia kau e keringa kau e ka kou re kua ula isi. Kama fo inga e pe o matuale i lopo le alfa matalaina pe inga ongi makenga. E tasi lava le na tasi la fia mea uma. Na o le na faya le tangata. Lono winga la. O le urua i vavenga le o le aso e kakauanga e fai kauai ma tauai ai o le tapalenga. E vivi i faya e le loto i le tua. Ona ua maua le malosi. E toi sauni e fo i fai ngā ruenga ma tiu te fai so o le aso ma le aso. Ia fatalo fatu le ia te o to uma wo ma paanga ma mai o le tātou porokalame o le tauta iae. Ma le manuia faiva o le tātou o te ruu fa malo atu asiata. A talo fatu. Ngā luenga le malo, ngā luenga tu maoti, ngā luenga te tele, ngā luenga la iti, ave ta avale lungo le ala te tele, ave va ai lungo le vasa loa loa, ave va alele. Ia mafuso o se ngā luenga lava, fa malo atu le nei vaenga o le fiafi. Fa avtai fo ia mātou company lako sua. Pei o le SMI, ia e nai mangele nai tautua mai ele tātou ofisa, mo le urua i taimi au gila nei. Le ofisa e whai ei lau oka e piki Samoa. Lai ngalua e tuai ia le fionga ia maiava, Leslie. Ia, e ngata i leo le tātou au nanga le tasi market o lai matala lava le taimi nei, o lai tautua mai ai. Ia, le fionga ia whaalo tane. Io e pira, e meiso le au nanga lau fonga fia. Po fea ke kifa solo ai. Ia, na ona e afea i ngā le tasi market tono le town center. Mauai lau kale moa po lau kale mamoe malealisa. Kale marisapsui. Io, ia ngata i lau le tele o loa. Ia, o loa mawhai ona whaatawina i nā le tatu tasi market. Whaaftai fo i lau au nanga le Pacific 40, ma le talofa voucher, fionga ia le au pepe tala i lene,
ma le faletua ia falute ia aua leʻi galo le auaunaga e mafai ona piki ai le oloa i Samoa o le kaimigei o le fafaga o le aiga i Samoa le pizza io galou kagoa la omiomi luga o le tatou website le Pacific 40 ia mafai le oka mo Samoa e mafai foʻi ona e fai ai oka mo fale faatauga o tuaiga faatauga o fale i Samoa faaaogā ai foʻi le atautua o le isi tatou aunaga le moatoga ma tautia le auaunaga lea i totonu o Samoa ioi o vai aku igofoa le mokoga ua o sofia ai ma loʻu koe fiafai gofua foupu iyo io kama foi la ia ua kou lo foi le fionga ya sila paute le pau are me ia maua o lo fonga fia ona fia mai foi le o le tamalo ia me se foi lo fa maoni ia e fa maoni a fa pe e fai ngi tio so ngalo payment se fa maoni ia ri kongkongi ngari a talo fatu i mo follow fatu ia i tatou company la lo sua ia ma si la foi tatou o nanga o lo mātou ngā lulu e waalua e lunga o le tātou porokalame nei whaamalo, whaatalofa, maofo o lo fatu. E ile rei vanga o le viavi, whaatalofa tia ila tau o lo o whea ngai ma meo kole ni ngā fo ile le whaalusi e lo kingo. Pe o sunga ya su alino, ma le fika fitness, a talofa tu tangata lea o le skula ki le ke va ai e pi e whaakingo au solo le mō lele ile manukau. Kaia o e rei kuka makau raka lea. E koe hanga ele io nga ngi fula jano ai paua na ora na me faina o le mati atu ma nga le masau ku i masau i o ai tele ni tinga ina nei tamala ai ti fo i le faingo nga duenga a talo fatu le rivanga le fiafi nisi o tou le malanga mai atu i malanga mai atu no i fafo atu ma tonu sila ele lila Australia ma o Amerika le ma ko ngi sole te ia tu mo folo fatu fa malo atu le vanga o le fiafi a fa pe o le foi fatu e malanga mai ini usila mo le ulu i taimi a le te malanga mai Samoa welcome io e kia ora haere mai io e fio mai matala mai o au e sio mato watunu o Aotearoa for the first time o le fatu e o mai ai fai fa le rei o la e fai fa le rei o lava lava aua e ke saua ia ili si au Samoa e o mai se o le fia kama ia o le fia kama ia ki nganga fai aku e fai ofu mafanga ai o mai kama pi e fio ai fa sau fo ilele au lava e te ula ile malulu ngi usila au fo e ke se kia onga o lai te sau le vela o Samoa wai pi e ke i fo ngare o lai pi ke sau pi o le onga umu pi o le oven fo ngale luki e ke sau mai le vela o Samoa e ke sau fa ku fo ilele e so ia e va ku fu pa no I'm fine oh nga fine o nga kafe mai lo wisu nga kafe mai lo wisu matulanga fa pena ia na fa le tonu wala ia le ma ele enjoying fai fa le yo lava ofu ma fana fai le o le fautuanga e o le si le fai ke inga o fai si le vango ngai aku ia ale ke le ngo la ver fulu la vea ele io e tafe le isu watu fa fonga la tunu o le kale o ha umba tulanga fa pena o le fautuanga la lena e watu mo oe pe a e fai malanga mai mo le ulu ai taimi o e lea wana e alu e malanga i Samoa e toi foi mai ia o le fautuanga la foi le tasi mo oe io e a fa pena e alu i Samoa ma le tua o le ua ua mai le vevela le anga o le la le taimi le nei ma tua a asa Samoa wa ese foi tulanga tau si sila utou wale o koe kukusa Samoa ya so la ma Samoa ya so ngei o Samoa ya so la sala kapire mu nga la fa fo nga le pie e pie fia kalai o fu ai o fa afu solo i fa fo le la po le fo le la ma ye vele ale va o ia ma fia fa nga ru o le taimi nei nga o le va vea o le tai au fu le malu le i asa pe ava mai le la le kaimi le yengi nga ru nga fa ia ma le to si fo le la o le au auri a koa ia morkanga ka le fa ia fatu ainga o lona taimi moe fa o le kaimi moe fa soro a koa nga o le kaimi moe le nga ka ko lona winga o matua ese fa nga le la o va vai tu fo ina inisi o tau ainga na o i Samoa
o le matua piwa aku le fia o pe sili atu le su eno fuanga fo ngai o hotel le ia poku e marulu ma tulanga fa pena io e fia o i hotels o nga le marulu ia ele ki o fo sisi ele ki o sisi ma tua mai fo tato e fai o le maua ai o le e marulu e kau maintain ai le ku ai nga marulu le ia ku fafo a o le kele ai fo o le sefi o le kele ai o le sefi mongi ala ukala o le o talatu nei o tava ai le tu ai ngā soifuanga e sili aku le kele o le sefe o le alaku ngofore o te ono ngai no le sefe le alaku moe le vevelo o le fale o le fale po le fale apa po le fale alava o le mea o le asinga o le mea o le kupea ia aua akakango ngei la fai la ka pakeki fa kai ka inga akakango fai la ka pakeki a le ia la fatita inga la maua la saka poku foi le e maruru pa e poku e maruru kai varu suka la sa mo pe iro pe se lau ka la ai fua la fa ma fau fau se lau ta la lau poku e maruru fa akele ele ongo aso ia la e sa mo pe lima foi aso ale lima se lau pe ongo se lau io ia malau ame ai foi le ai wa ki arwa ki ai pankeke e o ka kuwi si ele o rua mai ele o loa mai ala ele ala ai pe pankeke ko ngor poku e manu mau wale breakfast foi le wale include ai lau ile kau o lau poku o le sikai mi a ko api ke fakanga kama mapu pi ke fakanga kama mapu solo ya ala ki feru i malau kang pe pakeke pu anga e sau fa account maki ele o tai loa mai ai halu la malau di ma se lau nga ke alu e ke ngofur ko ai fa pia me nge ka se di vai kala le di la ai halu malau di ma se lau na ai halu mo nge manga o ele ke malanga isa mo e fia ru se di ma se lau e uma la so e kasi uzore di ma se lau nga e uma ele so e kasi io ele ma wai so po a waka ape e wa e taunu na e taunu wa e afe ai vela mai le moa ko se umanga vela mai le moa le ko ainga ai au mai mare moa next door ko lua ko next door kwa o fo ngari sau umala ko mo a mola e kau miki vi e rengi kama e ke kau vai a kwa o e lua me ai ale mama inga i mo pa ia aluele na se lau ia a fa pera e kolu me ainga a mai next door aluele kolu se lau ia kokoera u se lau ia uma enga lua se lau nga ai kusa ko o se fulu ko ai nga le fa sanga uma mai fa pe fa mo singa me mo me ia ku fa ka is fulu ka la uma lele ia lau di se lau ele imo ia ele imo mo ia ona i pa ke ki fa pe na tu o ta fa alo wingo la utala kwa vivela sa moa foi lele pe o na vivela wale o te tusa afa pera o ele te fai malanga tu sa moa toi foi mai ia au foi ki songa fia tari pe foi mai i kere i ngei mai sa foi i ke wa kaia ia ona e va vearu ra titi lea au te va veo la iti ele te tai soi fuanga io au ai e se ale upu kasi le si fesili le il fesili le nga fesili mai ia stasio tamama tua ia tia le matou fa soa na fai le o Samoa fa mai asiaka ola o fesiti fa maka o se finga ngalo le atua le o se finga ngalo le akua pe a mariu o ifa mai lankala o se finga ngalo le akua e fai le upu i mariu uma o mai fa maka e fe kauile upu le fai launga o le finga ngalo le akua ia ele ia se fai loko le finga ngalo le akua o fakuro la ukati de hai ele o le finga ngalo le akua me uma te lo po le tatou sound la to te le okay ya te lo o na te fai mai tatou sound se ko siaki vo la ke fongi ka ko refresh e pe ki e singa vai fo ile le kau kau pa ka ngoi ki e singa vai lo sound fo ile le tau fa le ia le tatou sound ia ile nei vanga fo i o le afiafi
ai faatalofa atu ai o tou malava leiluga o le tatou porokalame o folofa atu asiata ma faatalofa atu ia te outou lenei vaga o le fefitatotu le maraloga pupule a foʻi mai ia ona tatou atu le nisi o tatou niusi kauga feakako kala oko ma nisi o niusi mai tonu si o tatou tunuu i Samoa. Hard work. I've done my bowel screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take long, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Le au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o le whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo i le ni uloa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wau sa Samoa mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Po le tolo tolo na fau sele ai le la. Seia pa ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai a ona papae ona tupua ma ona papa whasau tu lo via Samoa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai ai meise a inga uma i Samoa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pa ia lava lea i le su Samoa le oi ia tavu i mga su. Pa pea fo i tapa au. Malu tapa au le whano pa pea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga luenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau.
a wā tapua inga masaundinga uma I lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whaalelei. E le ngata I lea. O a fianga I le tau, pe a whai e ma mawhati munga. E lo fia ai le lauwhanua nei le ele I le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e au to vaa mai I to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga I le nei kānesia. Se I whātino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave whaateko no losi I nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le au ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai wholau ma whaalolo ma au. Ne I o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tū pito vao ma mātou tā lia lupe o mau I sau whina ngalo fuateifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo I le ala. La sau a au ma fola, ma sau ma au e ala I se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo ai. Nailo o le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whātasi. E ala I lo o tau a awha ai. Whātasi masa mātou ngā luenga whātau wa. A wāle wha moe moe. Mo le whi au matala leia le atua. Ia soifua me ia manuia. Toe whataro whatu li taliu mai o le proklame malolonga masani le vanga o le fiafi na ua toe tasiri minuti o na awhalo le July 5 le taibia ba Jodi usira rei whaatalo whatu wō ma paanga mamai a le tātou proklame o le tauta iae ma le Blue TV. Ia, olo o no pia ia tunu o mamau. Stete uma o Amerika o lo whapeo na e mafuta mai ai Utah, California, Seattle, Alaska, ioi. Ma le anoa noa ia o nisi o tātou se tete wale mawhai o na tā ua atu I lunga le tātou proklame. Mese foi Hawaii, Amerika Samoa, tātou territory. Whaatalo whātu ia te oile rei vanga o le fiafi. Wo mapaanga o malava mese fo whawhia ngainga. Ia taulangi, ma lo lava re te talo. Ia wa fo ise maruia moro tātou. Tiro whaatalo whātu ia te otoui au se tālia. Ia o lato fo I o lo o manunu alava o tau loto talu maina mai ale State of Origin. Te ufo pe a whai lava o lo o whaapungi sa o ele nā mea. Ia tātou whaatea tātou me I luma. Mana tua o nā neile ta aloi fo I toe fo I tātou au fo I e whaasupala kapi. O le ala walau au olo iai Australia, New Zealand. Ia tātou lava le nā. Ai whaatalo whātua ila. Ia te oile te mafuta mai Queensland, New South Wales, Victoria, ia Perth, o skeke o mai kongo Australia. Malo lava le unsai, malo le whaapale. O tau I whawhatu o atunu ui au te tā ua atua. A o lea au mau mai Isala Elu, Afrika. Pea o ka mai e masanginga whio I na o whaafangota. Whaafo I meli ke kele ma whaala oloa. O lea mafuta mai ai nei uso ia wa ngalo ia ua tau sua whaafai e misi, e le misi lava o tau. I lau wha malo atu I lungo le tātou proklame. Whaatalo wha mwhafta i atu. O le azona nafi, o le sa manatua sa o tu inantua I whaatatara noa ngā le tātou ofisa I Samoa le Blue TV.
Ma le ainga le sa tupu mai ai le fa'alavelave I faleula. Le asolenafi I le afafine ia e maise fo'i o siona tua'a siona tamā. Ia I le tautalatalaina mai fo'i o sia latou fo'i pito la au po le latou fo'i side of the story. I se tu pos fa'alavelave na tupu fa'aloto I fale wa o ke fa'ingoinga ea ulu mata upu le o le fa'alavelave fa'aloto I fale. E uila I le fa'alavelave ma muli ane ai ua fa'atama ia ai e se afi ina ua susunuina tu lou fa'afonga le tunuu mea tō tino ma le fale ta'avale. Peia e fitu le valu ta'avale. Yes, I will have this. E koe reconfirm me le tatou au fai news I Samoa. But ole whaatataloanga na nafi. Na tā ua mai ai e lata I le 2 miliona Samoa tupe tu whaatasi. Ua whaale angaina e le ngata o le fale ta'avale me tō tino. E ila le peia le mea lai kaulaki. E ima containers te tele nei tutu tua atu le fale o le ainga. O loo iai fo ini tūlanga fo ile leo mea o ngai tutonu. Peia lai ele I ola iai le mū po le malaia. Ele I ola le kamara ngā. Peia naina sefe mai la le kamara ngā. Containers ngā. Ia ai o te langona ia ona o te leilua ipo le ale. Mana tua la le mata upu le wa amatali tatou update ma le tatou whaasoa. E iri kako whakarakara le whiwhiringi. Awane MC wanga nga join mai lava. Tatou on lo le tatou whaatalitala noanga le whiwhiringi. Masitasi o whaipule. Le o maua le vanoa e fsota I e whaipule nunga le tatou prokalami. Ai se I fo I maila ukala I e whaia tu le mata upu le. O lea la, sa whisilingia le a inga I le asoana nafi. I le tūlanga pe ua whaao o atu I malo le malo. Ea o le sa tali mai. O lae na fsota I malo le malo. Ai peitai ia se mai ala tu su e ngana I le sa molia pe tu wa ia. Ea o na watu leo I la tau. Peitai. O le tai au la ana nei. Ea le ua reportia mai I sio tātou tunu I Samoa I taura mai I ofisa fasala lau ma tātou newspaper. O lea ua whai mōlianga po o lea ua mōlia nei. Aloa ia. E le matanga ruenga o leo. Ia le fionga I le whaipule. O le o loo tuua ia. I le tūlanga o le whao ngā lima. Na tuala, o le mōlianga lea ua tu inantu. I le fionga le whaipule o whaleata o sanganga muamua. Malona whalitua. O le mōlianga e whaasanga I le tangi. Lea sa ave muamua. O koko mumai. O le kangi lea sa ave muamua. Ese mai le taimi le no mai ai malato maua le tala. Ua whaatafuna ina po ua susunu ina tu louru whaafonga le tunu. O lato whale ma mea tō tino. Mana tua fo I le talanga mai ali tintiti po le fine. Le ato mai tai ole. O si tamale sa. Ia, o le nga umalo pi e fōlinga mai. Nga umalo si whale nga le nga kupu whaaloko I whale. O lo le ofisa o leo a vele la koukangi. Ia ele waile to e nama le laina tūlanga le sa tō lau mai nei whaaman I ro I mea sa kupu. O lea la ia tangia mai, o lea la ua charge ina. O lea ua charge leo ia le fionga fo I le whaipule malona whaletua. Ia, I le tae au na le la. Ona o le tangi le nai whaasanga I le vaenga muamua. A o le tūlanga I le mua I o le fale ma mea tō tino. O le vaenga la le na e leo I o eina le fionga le whaipule. Ioi. E leo I o eina le fionga le whaipule. Ia sona a fianga. Ma se kongeki o ia. E le tua inga e whaasanga I le muai. Ia tu loupo le sunu inai. O le fale o le ainga lea. O si ainga sia. Ia ma mea tō tino. Ina I manino. Ia. O le lae ka akia kui tulo. Peana o whaetu vila son nafi. O le lava tio nao o lo tau mawhai lava le tātou ofisa e ofo ia te au neima le tātou ofisa I New Zealand. Tau mawhai lava ina ia maua se tātou. Wheso o ta inga. Ma le fionga I le li whaipule. Se iau mai fo ila na ia pito la au. Mana ngau kā kua whapenga. Ioi. E te tau ona a mai le pito la au a le si tū. Ia, ona tātou sa ili la ia se au mai le pito la au a le si tū. A toa loa. Ia.
fai o ela whaamasingonga sa mo, ai ese ai whaamasingonga ia lai avaku e avei o i kai muringu upe a fai e au mata upu nei, e fisosoani ai fo i leo matulanga whapena. Ai o le whaamasingo sili ia o ngei whaamasingonga o le akua. Ia ua iei lima teiteina i tātou whaamasinonga e tau wala mai whai ngā malo. Ia, o lea la lai atangia mai. O lea la ua whaile vaenga lea i tūlanga i mōlianga. Mō le whao ngā lima ma tūlanga whapena. E le ale tele la sa utala i le tūlanga peina whai atu. Se i maua le tātou wa vanoa maa fio mai se taimi ia le fio ngai le whaipule. Ia, tūlou le suafa ia lo au kene te sio, ma siona whaletua. Ia, ona whaila ia o se tala. Ma o fesiri sa au fo ia i tūlanga fo ia pei ona ta ua e le tū fo ia o leo lo tangi. Ai, e le o maua mai fo i le taimi le nei po o fea le tūlanga o le fio angolo iai. E le o maua mai po o fea le tūlanga le vaenga o lo tū wai le fio anga. O kuka mo mele winga o la utala. Ia, wae, e sa o le wha aloto i fale. Ai leanga e le o kuloua e le o ngofo i runga o le whakea. Po o runga o se sami. Po le vasa kele. O le aino no fo i to tonu o fio anga. O ainga nei e tupu ai wha lave matulanga fese se inga. O lai ko kongu o se fio anga. O se nuu maa vai fo. Le ala leo bingo la utala ma le wha soa. E le o mautonu mai fo i le taimi le nei. Po o fea le tūlanga o lo o iei le wha tō whala inga le fio anga. Pei fo elana tau sau noa le tamana nafi. E o mai lava i le taimi lea na pu e nai le wha tantala noanga. Ia ele i aku ale ngu po o makai ma wha pe aku. O le aerenga i mea ukupu. Fo ile le. Ia, pei au kiu ke wha a le pule ngu. Io au tangata wha pe na wai whai o lako kiu ke kakaunga ho ma fisiri aku. La ere mea ukupu ali. O ai o ngi kulo wa on kanga mai ngu kwa o ngi wo mai sungu fale. O hai ngi wo mai nga i no wha pena. Ia ai pei fōringa mai. Ele o iai se wha tō whala inga vave le nā taimi. Se i tau apa iai ma se i tau siaki po wa mai ia. A o lea fo ili mafuanga. So tio nao. Ele o maua lava se tūlanga o whata o tō mai iai. Ia le vaenga lea. Ai. Ia. Mo o tō fo ia tātou ia. Tele na tātou nau ma tūlanga whapea. Ele matanga ruenga o leo i o la tau tiute ma. Ma whaiva ma tūlanga whapena. Ia. Le ua ta o to iai poru i kalame mfuafuanga o mafo i le tau mawhainga ma le progress. So we'll keep you posted. Ma update ta tūlanga tātou. Ia, ini tūlanga whapena. O le tātou whaatantara noanga le fiafile nei. O le tātou whaatantara noanga le fiafile nei, o le whaatantara noanga ma le fionga i le whaipule. O le tū malo o a le ipata i tū pā i lunga. Ioi. Le fionga i a fua ava sulu malo a matanga. O tō umana tua mai fo i tolu vai aso taluai. Sa o whaataratala noa ina i ma interview lungo le tātou proklame le tau te iai. Se sui mai le afioanga o le tūpailunga i ale pata i tūpailunga. Mana tua ale paka i kūpailunga. E iei afioanga nei e tolu o lalo manu, o vailoa, maulu tongia. O le tolu lava i aso taluai, sa o whaatala noa ina i le sui mai afioanga nei. O i mai le tūmalole nei. O le sui lea sa o whaakarangoanga le fionga ia amitua nai. O ia lea sa avea mawhaipule. O le iku malo lea. I le paia inga nga kuanga iaku. Ia, o lea la na ia sau noai. Ma whaapea mai. I le tele o vaenga na ia mana o i whailoa i le atunu. Vaenga i le talitonunga o amitua nai. Manisi o ila tau o lo i tutonu o komiti ma le manisi a fo i o le fioanga. E le o maali li ai i le whaakaukainga o le porokeki. E iai vaenga o lo lātou taritonu lātou. E le o le iai o na whaatino e le fionga le teiteifono which is o le whaipule. Malana au waa. Ia po le komiti o le fono whaavai. Le pate tūpailunga. E le o le iai o na whaatau teia le poroketi. Ia matulanga i tupe so na whaalu. Ia nana tō whaafonga iai. O te fia la, i le lea fiafi, e whaailo atu. O le u whaino li ua maua le avanoa.
ia se ka pa ku ria ka ka le ngai pe ia fu o ngā ruenga le fonga whakalai e la i tono le mota. E te tau a fo i na a mia le o lo tua ia. Ia ma ave i se whai ki onga. Se i a mia e mai e whai se ka ko e whisiringi e runga le tātou por kala me le tau te iai. Ea, e maa ngai aranga. Ia, o le mela lea. O fo ka ko e join mai lo lango te musu ina i mai mau le tātou taimi. O te lo fo o lai tuli alu alu le taimi o le fionga le li whai pule. O le a tātou malolonga popo. E le umiar ka ko malolonga lea. Se isiaki ka ko audio, se isiaki ka ko ngeki o ka ko Zoom. Matulanga umalawa. A fo i mai lo le malolonga. Ona o whaafeiloa i le lungo le tātou proklame. Le fionga ia fuaava suru malo o matanga. Ia, po le talinga fo i le saafatalai. I oe, ia seu malu, fuaava suru malo o matanga. O le whaipule, o le tūpā, i lunga ia le panta. Pe amai a tātou whasalong wha business. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other. Even when we are oceans apart. Where we go from here, only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Maona papa fasau tu lo via Samoa. Ai fatalofa ma fa feilo ia tu le fita fa fonga le tunu. Pa pe wo mau me mai ai mai se ai nga uma i Samoa ma tunu I fafo. O le nei mtanga ruenga me tisi pito no uta I satu paitea nei. Pa ia lava lea I le su Samoa le oi ia tavu I manga su. Pa pe fo I tapa au. Malu tapa au le fano pa pe le ala taua. Awa tasi nei le fina ngalo le mtanga ruenga me tisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. Awa tapua inga masau dinga uma I lo tatou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whalelei. E le ngata I lea. O a fianga I le tau. Pe a whai e mamawhati munga. E lo fia ai le laufanua nei le ele I le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai I to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga I le nei kānesia. Se I whātino se tau sala online. Mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave whaateko no losi nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le au ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai folau ma whaalolo ma au. Ne I o ia lo whaleta ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tūtū pito vao ma mātou tālia lupe o mau I saufina ngalo fuateifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo I le ala. La so wa au ma fola. Ma so ma au e ala I se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo a. Nailo le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whātasi. E ala I lo o tau a awha wai. Whātasi masa mātou ngā ruenga whātau wa. A wāle wha moe moe. Mo le whi au matala leia le tua.
ia soifua mai malia. Kasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of
le au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo i le ni uloa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. A wāu sa moa mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Pa o le tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau tu lo via sa moa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai ai meise a inga uma i sa moa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pai ia lava lea i le su sa moe le oi i a tavu i mga su. Whapea fo i tapa au. Malu tapa au le whano whapea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga ruenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. A wā tapua inga masau dinga uma i lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whāne lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e mamafa ti munga. E lo fia ai le laufanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei kānesia. Se i whātino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vave fa te konolosi nei o po. E sa ili ai ma fa tino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango fatasi o lana whanau. Mo so se fa moe o fe au ma tala le o tātou tua. Ai mātou te whatai fo lau ma whaololo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tūtū pito vao ma mātou tālia lupe o mau i sau whina ngalo fuote eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. Lea sau a ao ma fola, ma sau ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai tele. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo ai. Nailo le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whātasi. E ala i lo o tau a awha ai. Whātasi ma sa mātou ngā ruenga whātau wa. A wāle wha moe mo le whi au matala leia le atua. Ia soifua ma ia maruia.
lo fam fa talo fa tu ile nei vanga o le via fi pe ona ufa atu ia na tau fai lava si kau ko ko ngeki mo le ulu i taimi mo mua mo le fionga le li fai pule o te fia la e fai lo atu sa mo malo fo le ona sai o le uma ore ma fi so o te inga ia ma le li fai pule foi ia o le sui ma malo foi o le tatou pa le mene i Samoa o le fai pule o le tu malo le pata i tu pa ilunga ia te lenga le sa of te lai so malu fua ava sulu malo amatanga e lungo le prokalame le tau te ia ele ri fiafia o te fiafia fa talofa fa tu lima ma fa o folo fatu fa fe lo ilo fionga le li fai pule e lungo le tau te ia e le prokalame le Blue TV mo le ulo i taimi ma lo le soifua maua ma le langi mama. Ia sa no mai o le longa mai o me i vo inga ua ngawe sa ngo mai ale ka u le longa ia le langona le me i vo ia lo si fonga anyway ia le kamo fai ku lava e la longa ku ia lo si fonga ia o se avango ka ua le e fa felo ia lo ia kwai ia sunga fo ku sai malau po kalame ia me se fo le vala udia mai ia mo se fa kar ngonga ngi ia fiasi ia ole wa ka kongwa le ngo ngi sa mo ngi wala kala ka fo ile kulanga al kaua fiafi la pasolo po ia me si fa kai mole kulanga le valaudia o mo se vango ia e fa ko se fa ka ngoanga pa filo ia ko fo fa fonga si o ka ko ngu sa mo ia fe lava o papa o ia fa pena foi ngo pia ia de malo si o ka ko ngu inga foi ia ko mau ngi sila Australia o Amerika ia me se fo la ko lo la papa o ni si o ka ko ngu ia fatalofa raftai ia o folofa ma fa talo fa tu lo fionga ile sui ma malupo le fionga le fai pule ia o sa fo i ma fai nga awa le ta o tolu o tu ia tu fa nofo ia e tau si pui pui e oeo to ma tutua awa fo i sale umua ia fa talo fa mana to e fa talo lo no tu langa le ta por kala me manunga le taimi ai ile nei fiafi ia e ile tali tu nunga le ata papa avelo nei nisio vainga wa manatu ai e te tau ona fea la u fionga ia i so fina ngalo e le to na ma le laina sa yaina inisi o tulanga i fasea na awina mai inisi o lo witu malo ia u te lo foi sa e sila pesa mo foi se ava no e te mai mo ina inisi o fa tala noanga ia ma se tasi foi sa ave ma fai pule o le tu malo lava le wa e pale mai ia o tu malo ia li pate tu pai lunga le fionga foi ia abitua nai e tu sa ai o nei nisi o fatu matuna po vahenga o lo tau sa tia popo e ai la tau fo i matau le fati noina o le poloketi ia ai ai le manatu e anga tonu a manu o le fisili la o fionga i le faipule ia o le vahenga le nei a fiafi o e tau maua mai au fa mole ia okay o le vahenga la o te fiafi siringi ele nei vahenga o le fiafi mua lava o le tūlanga i whaonga ino le poloketi ai mai se foi o le e mawhai au na e tau wha mapu e mai mua la vai la ofisili mua o le na yeila vaenga na sau noa ai a mitua nai o se tasi o tupe mai mau lona wha aluina o le tupe sa wha aluina i le container lea sa avatu e fausi ai le ofisa ia whaatasi ai ma le whanua na suaina ai le i whaonga ina o le la toula fasea o tupe ua faalu mau ai sa te tau ona pule manga fangafa le lele fatinoina la ta amata mai laina o le container le sa fatawina fo mai lua se fulu afe le tupe na faalu ai wa vatu tu ai le o faonga ina wa mai mau e ai fa pe fo ila fa metalanga sa toso ina atu e se fulu afe fo ile tupe na faalu e toso atu ai le nei container ai ma fai na e sau no mai vaenga lea pe ye se fa maunianga ai se a fo ile mafuanga ia faftai sia ta more fa fsili ia le ua tau fai lava le ua langona tu ia se vaenga o lo si fonga ia e winga fsili container ia e mua nga fa malulu aku fa fonga nga sa mo mai sia se ku malo ia pa ia malu asio kumalo lo fa fonga mai ia e paua le kulanga fo lele o fa ngoanga ia o fai pule le kumalo o nga o fa kasinga sio mako kumalo i lunga o le ea o nga ngi ko inga o me mangingoa ia
la va ku pese fa mkalanga nga e aloa ku ainga ngei wa uma sia singa a mingska sa mingska fa ko anga mingska o kupe ya mingska kingam ko mai kai mingska o kupe ko kele le afo ka penga ka ngasolo aku mfa ulunga mkanga wenga asia uma me sa fa aloi kupe sia fia foi asiaka waku ya ngaka nge kusala waku ko verify ya makori poki ya marisiki nga umai ya maole ala ya ola sa kalia malefisia makulanga ufa penga ya sa sila vo yai ye ya nga isi me waku ko vao kai persuanga o wala nga lu si makongu ya mangu vo kulanga ya ama uka ilunga ko sivira wala ya ele sa vo ya wala o masese wala nge ye ele ufakanga ele ukangu vo se ili wa ye kai nga fakia ngi se lengia awal me or suola wala fa ma ye kam fa ye ya vale fo i kai pe o fo wili ale la uka uai male container ia ole upumongia yo la sila fia ele makanga luenga ola foi ngongo fo makanga luenga o kingam ko mai kai fa pe makanga luenga o kupe mari siki ai a fa yo se kulanga nga wa mai ai o kere makamaka ai ngai clip like ia fa TikTok ia ngala fo mai fo ngai isi kanga ka i fa fo ia o ngor kulanga fo le foi mai o misi alofa mo kwa pi on ngai fai pure mar nga oi ma kulanga ufa penga ya ala okay lo ya le ayo a fai ai mongi ku ainga ngi yo kaunga o fa mo ngi mo dia o kula fongo kusai mala o kula fongo ya le me mongi ai ya o lo wa vea be ya ma me o ko trika ile mpa malo e ko ya ku ko fai suenga mal vai ya sola lenga kia ma umai suenga o ko yo aku ko su container mau ka lai ko ko po a mela sa ia kusa mako di poki elanga mau a uma me yo ro so ngale leia ngai wan ko su me mali siki wo uma fai o kika man ko container ngi yo le lu se la vol la makanga denga ava ko ka pe ngai officer ia ole akala mako officer mako kumalo e le container lo ngako ko ya ko so fa lin tu vo le mo me fa se vo le au ka ya fai ya poco fongo ma me fa penga ko nga skai di fongo le wa engi sa mo a ma ya ko nga me foi lin tu e pe ko fa se le si ku pa ku lu le si ku ko so le fa se yo skai nga sa yai a ku langa foi ku sa ma le kau ya fa ngo lava nga ku inga a fa pe o mai la ko di si ki nga ko fu wa fe le kau container se fu wa fe ko so ai yo kere I fa longo ai se lori va pe nga ngi sa mo e kos container se fu wa fe ai pa nga le mea wo man fa di siki a kampangi vo I wale vo ka ma wo ye wo fesili po ai un container ya con wo se masa longa ai container fa pule yo re kule ya ku ile ire a fo kula nga o re ku malo ma pro ke ki le yo o kampangi ke kele ai ngi pia e fa ka wo container mala wo container mai fa fo menga yo la ko nga sa fa ka mai ai an pa nga se fa mkalanga ku a ku container siaka fa tai vai mga omie la po kalame ngi fa mo ia a ko ngi CDA nga u mai officer ku pe man kanga luenga la ye li siki le aso fa li siki ma ku langa u fa penga ele o se ka o container mar ko so mar container I se lus fu wafe paule or kala e fa ngi ngwa e u yo la ko ka u fonga nga u mai e lus fu wafe ya sa fa ya ngai fiu kanga inga yang pa u mai le la lus fu wafe le ka o container o fu fonga container le vacu fo le pe fai ma pise ko sivi fo le o le hip nga le pengi po ku nga lo nga ko ngore ia fai la ire o fa se ia u ka fa ia fai ia po fongo ia ma ngai si me officer ia ma kuran fo le po fa ka ele ma mo me facilities fo le fa penga ia pe o se ka u so angia ku le ile ka ku le sia ka uai container le asia ma ku malo ma nga fa lo Malo whaavitai lau whionga I le whaipule. Lono winga la e manino wālanga na tā ua I le whaavitalanga le whionga ia amitona e lua se fulu afe le tau o le empty containers. E se fulu afe sa toso atuai. O lea lau sa unoa lau whionga I le sui mamalu. E le se whaamaunianga e na o le se fulu valu sa pa uma iai. E whaamaunia e le se fulu afe sa toso I le container. Leanga sa whaifo I le tapenanga mautau sa ili atui Samoa.
Ia, na mai fo ilo na i tau o fale e mawhaina la tu toso ina le container i a tatou i ale i pata. Lono winga i le wha maoni ali tala lea e le se furu afe. E fia se vaenga na whaalu e toso i le container i tuala u fionga. O le asiata o le kaua e la koe se loli ko so container po se loli voile le ka ua o mek le ko soa ia masingi ma ka wali ki ke le voile li koe mako. O le average ala iai e lua afe le one way. A koe koso mai ia kulanga ngai wha afe. Ia o le kulanga le sa iai. Ia sa iai mangkua voi ma ki kaung whae negotiate ma ngai kampangi ngei. O le la ko kaunga e lua se furu container. E lua afe le koso. Pe yanga iai kau ia. E o foi masingi sa koso aku e whaia ma kua wala ngalue. O le kau foi ngā e lua afe. A le kele ao isi masingi. O le ko lua afe, lua afe limse lau. Ia lo iai lava le anganga sa kaung whae negotiate. Mangai kampangi e sosoangi ia o kau mawhainga o aki ngā ele ku malo i leo ngi pisi ngisi mangi me whapenga ia ngā lainga pa o le i unga langa iei le kulanga lea e whoringa mai ua koso fua le mako container ua ngā se furu walu afe le kupe sa alua i le kosonga lea ma le whakau a koa ia peo kulanga ia asiata so se pisi ngisi ia aku kamawhaia so alau pule ia mai whapenga fu ngai whalalo lalo ia o ka mo whainga o mea si o mako i kumalo e leo se pisingisi ki le la e whai oe ia lai fu ngā ku whai pisingisi ku i lunga la kou Martins e whapenga lawa kulanga lea ia nga whapea o lo iei se kulanga whaakala le ma se kulanga o le nganga fo e so o ngā whai ia ai uke le ke iai ia ame ia ame o pa ura lo ngā luas furu awhere kua kulua lima o e ringa ukupe le kumalo ia whapenga kulanga o me whapea a vai o le kau le o le avaku se pisingisi ia ka ke whaalalo ia le mwhaiampa se senge alofa mai ia o mea si o kumalo kulanga langa iai o le luas furu afe ia usfuru valu afe alau a mai malako mea alofa ia o koso umapua ia i le kau le ngā paukuelanga o li isiki ia o lai kukongu o le kako whainga malo i makanga luenga o lo ngafa mariporo keki ia maranga whaalo alo Malo whaptai lau whionga le li whaipule. Ole, e mwhaina e tau sau no, ai se a wale whaatau no i nai, la le fufuanga wale, pia tangia mai wale tau lau o le wha moe na toso atua i le containers, i le whanua lea sa whaanga i te tau o na wha tino i nai le vaenga lea. Ole ana mafuanga wale mawhai ai, ma wale whaanga i lo ma le container sa toso i nai, tu lau whionga, e mwhaina e sau no le vaenga lea. Astai, ole kulanga sai ai. Ia ngā o kuroa a makare mako whongkanga. Ia sa whai le whongo i lo whale. Ia mare fuafuanga. Whai se ofisa o ka ku malo. Ia maore la sa whiku ngā i loa. Ia mamaua i loa le fuafuanga. Ia sa ka penga longa mua. Mako ari ku malo mua karia le disi. Mai whongofore malo le MNRE. Le whongua le o lo i whongua i kua ia mako. La e ai le pea piko yuka e pois sa paire sia kinga malo le pea le mo le pawa ya le piko la ikai le me kongu le kolosi le awala le kaloko ikua le awala le ka uma ko la awala tsunami awala fo yang fai ngo uma tsunami wa parallel le ya male awala le kala fa kai ia o le la sa ia sa kuwa komiki ya juma kongu la lumbang ia o e la kofa ia e afu e ba ai kongu le meoro il fangu le MNRE ia e sua o nga ku fo ia mako ia fu fangu nga mako kongia e ko su kongu ping ia fangu le inga ia il me fo le ia reference point nga iu carmela ia pe ia e ro ia fu fa fika o ia sa wa ngisi maka ofi ia le la sa ku e le kofa ma fa ukanga ia komiki le makoi kumalo mai la lomang ia me se foi pule nga malu ali fai pule ia le afionga ku ya ku fa ngofo ia ko fa ya fu kanga me se fo ka pau ia mai malu ko msala ua ia e so angi nga luenga ma ole la sa su ro fa ngua le male mangaku o I komu le ia de vaenga le o le fa ngua le malo le MNRE ia ma ngala sa fa adwa ya la suanga le kaimi nga o kaimi le sia tai I ia ngi singa fa la velave ma ku langa fa penga ko lele ai o nga wa lumai ia ku langa nga luenga wa baku ma container wa manga pa wa maka nga ia kinga e fa ima fa milinga ma me o banga o mangkuang kalia le ma ko kausanga le MNRE e lisi mai le lua eka
e fai ia mako ofisa mangai fa bidinga ai e sere valu eka kusara fa inga ko e se fono ia fai reo nga isi mako wakinga e yang fu komiki ia umangi ia le rua e kala le nga ka mo fai ngesua ia nga ma fai nga sua nga le la rua pe ova ku mali eka le la sa fai nga duenga ia ai o nga e ia ile nga singase a ko mo asio mako ngu ila lo bang ku pulo me nga kele lo la fa la velave ora ulo le si la fia fa fonga fo isio mako ngu runga pio nga le nga makai nga vai ku ia le ka mo fai nga ia ma o ko elo angisi ia u ka ofi pe mo fo ngore oai o le mera o kupu ia nga ilo le fa msingonga o ka ofi e kulanga ia le la sa fi nga o ilo e le fi nga ula ma ko komiki sa u ka ofi a fa ku e le se ka ku fa o la ka kia pe ai pure nga li fa pure ai me se foi o ai nga ia e fa me o la ko yo pe la ko fi nga pa u ar me ka ko wo ia o me ko mu le al fa mu le al malo le nga o mai le lisi a fa se ia o ai nga e o ngar fa ia ka ko lisi ai loa pe va pe ora se e ore fu nga sa nga ia i fai ungar komiki a re kai mira siata o le agua fai ia lo fale ma poku fogo ma mea uma ia sirfia foi o lo fale le fai nge i o mo kanga ma ko wainga i o lo fa nga ko ala lo ia poku fai ofisa ia municipal facilities ia sanitary foi le fale ku ia fale ia ma le poke le fai fogo al komiki re ku malo ma fu nga u fa penga o nga ngo ko inga ia va venga mingoi wa le ko so ku container o wa alu ia vivi o fale ia e va kuror ka ofinga ia ele fain ko e faia o le ka ofi o le ofinga o kwa inga ara ma ka nga sa so ronga le me uma ele ia o nga u kula i mai lo ale nga se le loko i fale ao si o mako ngu ila lo mang pela inga le nga mapunga i loa ia ngisio me ngai fa pengi o le vanga uma ia o le mafai ai fo ilanga na fa o nga le fangua o nga ua ave mo ka upu fa msingonga ia ma polo inga ro fa msingonga ia fu fangua le menari e o fu kongu e maua enga ia esa o ale fu fangua le nga ko kongia e fa fola ikiki ama pingi o fangua malo le mele o sua ia le ala wa mai lo le ora le al fa msingonga ia ka penga me ale ku malo e ave le me ai fangua le malo ia o le si foi la nga vai o le foi polo ka inga o nga o le kere o ngiso a inga ia o le a nga ruru ma ngo foi ko ngo fo ngo ma lo ke mi ngai o le mela le o fai fu nga ia ra ka penga ese ma le kulanga le a o le ka kia ka po pa ngo le sua e o pe ia a inga ia finga winga o pe o mo ia ku sa ia fa msingonga ia po ora ko e o ngar fa ngua o me uma ia wala nga langa ia ko ngwa e ngi ki o ise nga fu le ngai lo elisi ia o finga ulo le la o le pas pala ore a upe a fa elisi ia pela o kulanga nga lai ngai a ole me ia o vivi o le fale ia nga ko ale asia singa mo sila ia miska fo i ma le asia singa malo ai ia o pipi o ala upa o fa ki mo fa ala ma ia la uma ko ange ko e kala ia mo ko ave kai i lo fale ngisi o me o la o nga ma apa ma kulanga upa penga a lo kai ko container ngisi o me Melanga lenko e ku vai aso lea ia le asia singa kanga luenga. Ia ku ko siaki pe sa o ia ku inga ia ku ia ku ia la e malu io a o paul me fo o moa. Ia o ka lepe ka le loka. Ia o ko ese nga isi me nga isi mo ka inga mai isi me fa inga luenga sa ia ku komu. Mela ia la umo ma winga e kanga luenga. Ia ma lo nga lue fo la ma ku ofisa ia mi se fo o kanga luenga leo. Ia se kausa i me ngai. O ngolo ia I lava le kulanga fole le pe wa vea me yo lo pup ia pe wa isi nga ngai fa le nga me ari ku malo me fa pe nga ro e fola se fo fuanga ia wa e de mo fainga ave ese container yo lo kom faila va su e ku o company vo inge ia pia ia fiu e ka sanga se lo ri vo ko so container ia e o lo pc o lo ia la ko nga lu nga nge o nga e prefer la ko serve la ko client ia yo ari pa kai ku pai yo pe nga fa kasi kausanga po limo kausanga nga la ku le lo di e koso se container o nga fia vese mal container fa fu yo ya pe ave kai I ku o lo fale le fa ma ko fo ya ka ki ai la nga la ye me la ko ko be sa ka pe nga ku ma umang fa ka ia mo fa mai ai ngore o le ofisa le sa ka pe ma fa ia yu kai ya le o le fa ka winga
ia pe ore kulanga la nga le wa yai a ore me o la e o nga container ya nga wa sa ku fe office ya la nga wa fa si umi ya ore ya a fa lo fa lo ka usanga o ka lu ka mo fa mai kulanga le a me ka ua ya me se fa fo nga so ku malo o lo so solo la kwa mako poroke e ui anga ia ya kulanga ko ku nga fa pe ya ero fa pe o polo ka mako poroke ki o la ya lua Malo. Sa nga fin makfakar kan nga one on one. Ia man ka nga ruenga ma steering committee. Ia la ho lau ka dia ma le fo makka pe nga ro po ve aso fo se ni desi mako fase lau. Malo. Au mai kua. Ia fa nga yo i mako polo keki. Wa le nga se lau on se furu milio nga longo lua. Ia le wa mai kua o fa nga solo ai kulanga fo i pe on fa boy boy e nga se lengi. Ia le fa pe la o polo kai. Ai vai ngai me ai o lo fa vai ku ia i ka mo fai. Ia o ngisi ya o finga ngalo ma ese o kar kongo ya lo anga ipela ko kula fo ia fa mangingo kulanga ia asia tape o ngai fa siri ai bele nga fa lo sia Malo fa wa manino vai ngale te lo foi lo fa fonga mo ia sa mo stasi o tu o inga stasi o fa sa tu ina mai o le fa pele sa te tauna avatu se si vai ngo masini sa te tauna avatu sua umai ele awa ia poloketi matulango faingo fa doanga ia ai pe tai le matau fo i a le na au mai ia le fa sea ia me se fo yo fa pe mai manisi o le fio anga me se lava fo i se matau a le pitonu i lalo manu ia e pe folinga mai nga o fangua o ko or komiki ia o la fionga ai me se fo yo le sui kai ia mangisi or komiki pe folinga mai nga o fangua or komiki wo mga suwa ko e fo i masingi pia ai le isua ia a toani vaenga mo e tua ia le fionga ia se mai se fa mani no nga i se fa maunianga o le vaenga lo fionga aftai asiata ia ole kulanga se ka kere ka mo fai foi le ka uleanga inga ia ro uso le ia se to to mo fai atu le tatou a fiso te inga male fionga i le fai pule a o lo inga manga ia ka ule aka se to mo fai atu la u a ia malo le on sai io so ko como fai ku live le ku la telefone ia pe to mo wase ia so no mai ia ko yo la mai ia so no mai lo ole mea ko ngwaia ia ele ai o sa ku wa man ku foi o la lo mango piko ke ra komiki si mako ku malo e ko ngo komiki la lo mango ko fa ma ko i vai loa ia ko fa fo ko ngia e o fu ngala e o komiki ya o la ko e o mai singa ngalo li fai pule nga malo li fai pule ia me fa nga ia i kula nga ia o la lo mango ia sa fai fo la ko lisi sa fa longo la ia ile sa nganga le a am kuanga yo ia sa mo le lisi ai uma e ia man ko ho i ya kale ngo fa ia ko ke nga o ma popo ngu ai i o ese ku ia le fionga am kuanga ia mala ko ho ia inga ia upu mai lo me nga ia fe kau i mal mo wal kupi ia nga va kwa ele pure akul fai pure ko fa ali fai pure ala lo mango le fionga ku ia ko fa mo fu mo fo mal pa io ka pa uma ko msala ko ele ai ora ele la ko fa so ka wai me ai ko mo so la ko o fai pule ia o ka fa inga luenga le ku malo o ia ka mo e aru malo au mer ka ko kupele ia na va kula e o fai vai lo io ia pa ia inga ka mali ima me se foi pa ia fa lo pulunga pe nga fu so ma ko ngia io la ko la le fa ki ngor ku la ngale a so ka inga mal malo io menga ka mo e fai pule ia mo ki ngor mo mer kupe mo ku la ngai ai le va pe mo mer kupe ko la ku fai pule o ko mo fai ko ia so mo a wala wai mai ia ku la ngai fa pe o suanga a wala komiki ia o so ma ko ia ele suanga ngi fangua sa suanga a wala lui la fui ke le fo ngui kwa ia le ai ma se me ka suwa ia sa fa pe nga fu ko ngi pisa concentrate ama ko ngui lua ile a wala nga lui o so ma ko ngui lo ma e kasi la wala nga lui ala wala wo mang fa ka ai asiata la uloa ngai ke silafia
ia wa ke kan kong fo ia sa ma fu kai fo I kwa ia le pa kai se ke le fo ngi kai ia o ia inga mau kua la ko awala ia kwa la ko ka vale e ku wa I le awala nga lu le fa ka ia ai so po ku fo le amo fa nga vao ma me fa nga luenga me fa penga ia pe la o ki po la po ngi po angi ku la nga fa pe o le fa nga la lo bangu sa fa ia e fa nga ma singe suai access me ia pengi driveways fo le ia ka kia kwa komiki ala lo mang ora ko e so ala upule ma ainga ia piko lu mala ko fangua se fa vanga se piko kwa o ia sua ko se awala e alwa ko ile le ka vale por sa o si ko inga ia alwa ko long fangua ia la o ko anki pula ia pola fanga va me fa penga o le kulanga la sa fa ila lu ba le si me sa ia fangua o fia fai ia fa ko anga ia kiro fangua ia kire ka nguku la auma ma me vole lo ala me fa penga o le si lava nga desa lo ko ma singi e fa puku kulanga ia ave ese ai me ia fa fa ngofie nga manku fo ia fa mo manga ka ko asa lalo ia me se ase wa o le se fu ele fa mo mo bang ia e malu ia e ola ponga ki ola au me nga ia pera wa ka uma fa ma ko ma ro ia ka ko kulanga fo le pe wa e ko nga commercial practice le we ngai e ma fola a ko le ia mama fa ngofia nga waku ko nga kia pula me fa penga ia le melanga le sa fa kingo I ka ko hula bang ia mai se o suanga access ia nga ia inga ia small driveway wa ke ro penga singa se lau mika pe ia ru mai kua ia me fa nga sa o fia kuai ia sa nga isi ia inga ia ke nga ku polo kai ru mala wor kele ele mo fa ngo I kuai yo la ku fa ngua o nga e ku aku fa ngua o e o ru mala wor kele le fa ka I pe o famngi ngoma le o kulanga nga asia malo faftai le to umi se ta na oni si peto lua ne o fafsili ona ta lau fionga fai pule o le isi vaenga le na au mai fo ina ini si il fa sea lava le fa tele noanga ia sa ta uai se to container fa pe na au mai o le poloketi na au na tu I New Zealand Day po o tulu I fafo ia o le fafsili la o e se mafu anga lau fionga le fai pule ua au watu wai New Zealand le tou container le poloketi ia ai e pe ia tangia mai o le nā lava e mawhai ona provide pe maua lava ia tūlanga o meo lo mo mia e pe o pāwaia ma vaenga whapena ina inisi o tātou company to tono le turu ia e ui o lewa ai tere isa uno mai le vaenga lea sa vae au no o sa ili atu le matanga ruenga e ana le poloketi o le minister o tinamata maitai sa lato au mai aise wha amao nianga o lo o ia inga e mawhai ona tango au atu ia tunu I fafo pe afa pe ai mawhai ona esa unua mai lava lau fionga e ise mafu anga te tau I tu atu wa lai ona avatu I fafo le tau container leo le si vaenga o le tau poloketi ia faftai ia mangingo al kulanga nga siata e kukusa so se a inga pe ia o ka ko ingei a kala kulo pulu pe ki ka ngaka aku la ko lau papa ai ka ngo firo kala ko mai New Zealand iong karu le me ka ngo fi ia fa penga pa o le fa sa onga eri au mai New Zealand se ma ko container eri au mai inga o le mea sa o ko sa o inga o isainga Banku or kele la langi ngai peke au mai Amerika e sa o mai sa mo made in China ai ole wing or fam kalanga ke le pa u wala e si la fia ma ko komiki sa o vakua ia ka u ma me fa pe ma ko foi a mai quote ia ko fa ma ko komiki era nga quote mai ko I fa foi sa ko pe Amerika ia ai ka ngore vai ko lu pe a e fika ku ia e a ma ko fa ka u ngai de ka u le nga ia ngai sa bo wa ka nga magal ke minga magal ko ka la kai sa usa wa o compete o kere isi fale wa mai pa u le lua lima iong pa u mangala e ro pa u le lua se lau ia fa fenga o kere lo company wa nga makape o plupe ia o le aqua store ia o sa u le set sa u le well o sa u ia o compete me mai lango ia sa fa ia lava ia siaka assessment se fe foi asiata o au e fai sia unga ruenga mo meu construction e kere ango o kanga mai senga ia mea e fa wai ia fale me fa penga ia e fai mo fie la ngo roanga le se senga ka ke roa pa senga o kiuke o pa senga o tax ia e uma ia e ka uma ngai ia ka ko o de kaure e nga mai e de container de fast food fukui I senga I le kai nga fakia le fast e la urenga umai e ale polokeki
nga mauai le quantity le wa le mea nga umai sainga e ongo se lau ka inga waia ka inga waia le papua e lua se lau ka inga papovi ai fa afe mongupu ia mo meo pou o mea foi le fai papovi papua wa lua ko inga ka mau lalo e be 1.5 meters ia mles ko inga ka mau lunga 1.8 meters ko kia lua mika kamala nga mo papovi ia kamanga ka pu nge lalo ia fu mo papua io mea umanga nga mai container ma ukango e whaakupe a basic quote mo ngi Samoa ke lengi ma ko wai mo wai e ko kia ko se la ka inga papua le e le la wai la mangipo ya la ua pe nga se lau pe lua se lau ia ka inga papo ai le wa fa ka we mal po ye de kai a kulanga nga sai ai o me fa pe ia e sa uma lua ia e ke nga lua mo lua ku li po ke ma ko mi ke fa ka wo fonga kulang fa pe nga ke le fo ai o ai ye no fa pe wa nga u mai ngi me fisiringi a mo mai ko container la papai ingi usila ale mo ngi sa wa mea o le ama ke sa valia ia inga finga fa vai ali aka ko finga malo o lo ye le vangoa ia e te pai o otherwise ia o mar ma ko fa se la e de ma finga ko sia ingi o lo e mo ia ingi ko le o lo le sa mai fafo le fa ka ingi o lo ia foi imagine ngai companhia au mai e le fa pe o mo long ko ngi kiu ke ma le fa ka le ka nga le ndai e foi sia la ko imagine ko i lunga fa popo singa kala inga ia mo wai me o le fa lo me fa penga o me la nga le ma ko faia o ma ko kipia ese la kala le ia ese fa yengi si me ari ma ko ku malo ma ku la nga fa penga o le fu nga la nga sia tanga la nga na fa kingo ku la nga le inga ia ma fai ai o nga ke le se ma ko fai ngumela o ka inga nga ese mai o te fesili duai nai lo vae nga sa mai pe fa sea mai le fa tala nga mua o le fesili muli o te avatu i lau fionga. O malilie lo tu malo i le polo faasoina o le polo keti. Ai tu sa fo i o fuafuanga ma fai unga le kou komiti a le fono faavae a le tu pai lunga. O le a sau mai tau. O faafiafia ina lo i tu malo i le tūlanga o le polo faasoina o le polo keti le nei i lona tau mua tutusa i urutongia a vailoa ai me se foi o le fia o ngai lalo manu. Me whaina sa unua le vanga le. Whaftai asiat. Ia o le whawhesili. Ia o le mea mongi ala ko ia ngā waku pio se whamukalanga whapea. O le kele a o mea whapengi. E le mawhai lava. O ngā ko whamari e ngā ko a whinga ngalo mandu le apunga. I le ngaka isi o mako i kumalo ale i paka i kupairu. Ya me se foi ngisi o i kumalo. Wa a fai o rek fai aku e ongo se lau ma lua se lau ma le whaafi mongu. Ia o se ngumela lapoa. A si aku foi lunga pe ka iafe uma ka inga wai. E le mawhai anga whaamari e inga e mga a kufa ngeila kai peo makufa ngaren fai ngai a fai kai koru pe kai lima ka inga ale a inga. Ia fai mai ai i le lava. Ia o valores ko inga le ongo me ia lai ongo la ko inga e lima. A o va foi la foi ngumela a pe kai se fulu. Ia la e de ma di lava le loko. Ai e ia lo ko komunga. O le como fai ngale sa ka un fai e ma ko komiki. E pe yo se me foi le a makamaka. It's more enabling environment foi le ia se me ka a makai. Fu se lengi o le o fa maku wako. Wan fa pe a sa wa 4 milion por 2 milion. E longo winga lo pe se fulu ma container e au mai. E ku fa kai me kasi. E asi ona Paulo si me wa fa maku wako. Le lai fa so ka nga makamaka ai ni si wa ki ngai. E wa maku kumalo. Ya sa ver fa mua. Onga inga ua faile wana mana mkanga luenga marwhainga malo e manga o ai kurei whakoanga kuranga kau whakoanga sa whai fui ngai a mako kuranga fui re i mo meo ngaluenga whawaikai ia piu o ka whio malo whai mei rea i kau ngā wha mo moi whakoanga ia ngā la piu o kau koai ata koai fui ngai mako fuafuanga ngā sa iai ngisio o alu whangau ia se mako i kumalo ia sa kau whai mamanguia koai ngaluenga whawaikai le lau focus i whakoanga. Ai ore mea mongia.
Io ke wha malulu isi o kumalu. E mangingoa e i wha maria inga kulanga le sai ai. O le fuafuanga mal kufanga o mako waia ia ma kulanga pewa o mai fafu. Ia o le awhae ke le ngā avea ia la rumangu o ngai ko akele. O ngu kele rau mako. Ia i ko kuai vai roa o mangua ia kau fua i le kulanga fua i le lola paloka. Ia peo i ngala e fua iai. Ia ngi ke vo whapea nisi o fingalo. A whaia se furu ka inga la rumangu e kau hunga se furu vai roa se furu kongia. Ia ere o fuafuanga ngā ngai ia i le mako komiki. E proportionate fo i lele. Kai pe fo are mea alofa are malo le whatever whai a onga. Ore au whai o ka maiki e au onga la rumangu. Ore ke le fo ngā re kupe. E proportionate. A whai kai se lau ka ala ka makiki a whela o la rumangu e lua se lau ka maiki. Ia wha kere lea i le se lau ka ala. Ia ore ke le fo ngā. Ore fia fe maua. E wha pe ngā hui wailoa. A whai o wailoa ngā se lau ka maiki. Ia wha kere se lau ka ala ka makiki. Ia ore kupe fo ngā e mo e wailoa o kongi. A wha pe lima se furu ka maiki. Ia wha kere se lau ka ala. Ia wha pe ngā fuku ngā inga. Ai re wha pe hore ala aiki ka ngaka. Ai kukusa ala ngā wha pe koru ngu. Kai se furu are ngu. Pe a wha pe fia ka inga uaia. E re o ieise ngā ngā wha pe ngā maku komiki. O re ka mwhai proportionate ia le kufanga. Ia kofusia. O le whaasoanga lai kongo o ngu ma fioanga. Ia e wha maruru a kua siaka. Wha fonga hoi mako I kumaro. E le iai kere se leo le whaipule le kulangaranga. Ia wanga ngā kongo si o mako o wailoa. I wālaka ke sao whae le whaingangu. Ia ka mawhai e whaasafua. I a inga vo ia wa kero isi ainga. Ko akele ia rau ainga. A penga se kasi a se makai. Ia makufalola ia wa ia leo ngari I e la ua mukuka me whapenga. Ia ke aku ia ingi la ua ka inga me whapenga. Ia ma ia e umafo. Ia e whaasea. Mali. Mai ia raua avere. E la ua mukuka ia. Ao le siu ngari e sionga rapi. A whairu ngari rango wha kasi man makai. Ia ka ua kasi le mukuka. Ia ranga ui fo ingis whapere e se are. E se ka inga makai ia e se ka inga maa ua. Ia rengo wha kasi. E peor menga e iso a uia vai nga mas whakaua o le whainga ka ia o whaamagie umakangaka I le kuranga lea ai o ke kakalo foi ia o e avea mea ia o kukupu ia kau fukuku nga ia I foi le mako whaasoa ia wa lere kai mai o le koi wha milionga le mere whaakana ia le kasi milionga ia le umba waingi si o le songa o le a kamu whairoa e whaise kuranga foi le ia kofu si o le o le ua umangaru le whaasoa whale angu ko ngu pule ngari fai pule ia o fai nga lau fai mongkanga ma lau fai mukafale ia se va vai se kulanga o mai se foi le mai kau mai ais ia va pe ai o ka paloka ia sa ia pio kulanga ia o ka fai al faso so o mai iki asi mele au mai ia le fai foi nga fa ma dia inga mai ia ka ia ai o le kulanga nga sia o se vai nga o le malo o lo sui pu ia vai ngir fa fonga nga su kumalo ia ko fai la vai fa so o lo ia la va ngai me ko mulo le ola ia ro fa so a ka bukaria ia sesi kulanga ia pe ko mo ka ko se le ngira ka ngai do pe por va so fobia wa mau ka sai mar ma ko fa ka nga mar ko mikire sa fa kingo inga ngafi e mara nga fa lo sa Whaftaitele lau fionga le li whaipule. Whaftaitele. O le anganga tonu lea nau na ia maua se tāwhe so o ta inga. O le anganga lea. Le anga utele mana o e whapea mai ai ua whapito manu I a tasi. Ai o le anganga fo I leo le unanga mani tautua ale Blue TV mani tauta ia. E la langona leo e lua. E leo kākou whamasino mai ale atunu la fo I le whainga malo, la fo I le itu malo. Ai paule mea yo ngā luenga ia mātou foi mara mātou tau mawhai atu. Ia langona uma leo I tu e lua. Ia o le fesili marekali. Wai kakawanga ia se kali le fesili. Ai whaavitai o le ua whaafonga mai moa le pa ia o sa moa I ona tafa te tele. To tele o lo mai moa mai le tafa te tele noanga. Ia o le ua tali nisi o whaafesili sa whaasea ai fo ina nisi fo I o swafa fo I to tonu o lo I tu malo. Ia o le ua wha mapu e yurungalu. Ia o le whaafitai nei vanga na whiawhilanga o mai tau atu
pongi le nai si o tātou nuu fo atu nuu fo i Samoa ai momoli fa malo mal fa taitele la ufio ngal fai pule e au te rangona fo i o le nai e ioina ma talitonu o lo o solonga le leifo fuanga le tu malo le fo wa fa funga le tu malo i lau sa afi le nei vanga o le fiafi i o matou fo i te talo ma matou polo mamao ma matou fo i tutu alalu ia amu i o tou o le winga o le matou fa amu ia fo i le fuafuanga le malo ai me se fo i fa afitai le polo fa soa ma le sere lima le lei ia au ma fo i manui o le tu malo ia la fotu leva no fai un nei te ofio momoli ne o lo fanga i on ta fa mavaile la ofio ngal fai pule ia faafetaitele asiata ia muamua ia e siari viiga ma le faafetai tapaulilagi ua faia agia vagoa kāua faapea foʻiga e valaau mai faaloalo e valaulia foʻi ia i luga o lau pokalame ia ua ia o aiga iluilu ma kalokalo e mua segei mafukaga ma segei faakalakaloaga ia o mea ufaia le alii ia i faapegaga kakosoa lau pule faakalakaloa ia manigo ai foʻi se kulaga o faagegefu ae maise le faafogaaga si o kumālō faafekai mo le valaulia ia faafekai foʻi si o kakuaguguu e o faafofoga mai ia po fea lava le kafa lo lalolagi ia o gau o kou faafofoga mai se kaumafaiga le faipule o le makoe kumālō ali fakaiku paeluga o le mea muamua ia e avakulu faamaluega le faafofoga si o makoe kumālō o ke magumagu i kulaga lea ua pei foʻi le ua faakasiga le makoe kumālō i oga paia ia e maise o kulaga faalupe ia paia o aiga o kapaau e maise faalupuruga ia mae age faalupega o si o makoe kumālō ia o lea ua pei foʻi le ua faapega oga faakafea i luga o le peau o le ea iga o geia ma kaupu ia faafekai lau mo le avagoa ia se o kaufaifai o faamagigo aku se kulaga o se vaivaiga ma se faakaua ia le kou faipule ia maise o komiki ua kou filifilia ia mao ke galulu e faakasi ia kaumafaiga o le polokeki a le kakoe kumālō aiai gi sasi aiai gi faalekogu afai ua faakumukumu lima le galue e le faipule ma le komiki silafia e le akua mea uma o le akua e le amiokogu pe ai fologa faamaoga ia e faapega oga faamagigo mea o faapega oga lē akoakoa makou kalikoguga kalo pea i le akua faakogukogu makou o agi o makou sesē magi faalekogu ia o le kagaka ia o loga kofi o le vaivai ma faapegaga le akoakoa ia e faamoemoe le agaga o le akua ia faapegaga faakoakoaega i o makou kagaka so makou faakauvaa ia e faapegaga kaikoluaiga i le poko ma le silafia o le akamai mai le atua ia ua kaupuaiga o si o makou kumālō ia pea oga fai aku se faamakalaga o loo ia e pulega mamalu alii faipule e kausiaiga o malu o koguguu o kumālō o le faipule ia o le kamikiki ka moemoe ia maise kupe alu maise mea lea ia auā le akigae o le kumālō ia o lau maluega laga le kaumafai ua e faikomiki ua ofiaiga ua faapegaga kusiaao iai le pulega mamalu alii faipule o gukaikasi ia o lakou laga ma ke soalau pule ma kaufai ia lufilufi lima lelei le faasoa ia o le upu a foʻi lele pe ua alu ai kele ia le mafaufau ka milionga akau lona milionga ia i faapea o mea uma e sau milionga ia e le iloa ia la faasoasoa mai lava e le faiga malo ia e se lau oga se fuluaga le faiga o lau mea komiki o le kokogi lau faiga luega ia ma mea foʻi lele operational cost consumer post mo le ofisa ia e vau se lau fasefulu ia le la e afa mai ia silafia foʻi le kau o le soifuaga niu ai kei faaogā se masigi e sua ai se aualagalu ia kaikai lava le gafa se laua ia o le fea mea ua o ia le sua le masigi ia o si mea galua ia le makou faamoemoe ma kulaga faapega e laga lai faapea kakai ai foʻi milionga e alu le masigi milionga e alu le container milionga ia leai e kasiasia kakou milionga le kau faasoasoa e au i lea ia e le makou faamoemoe ia o le a faapega ma makou koe galulue ma le makou komiki e koe ki makale makou pega o a foʻi ni mea ua faapega ma masaesae o le faakigoga le polokeki le lakausaga ia leai e lē fai aso le alii e maise foʻi lakou e le ofiasia ma faapegaga faaseā ma saʻi mai alo faapea e lē o akoakoa ma faasoa ia e laki le o maua gi mea sa faapea kuva ia fai aku e faasoa le alii ia ua kaukepesiligia pau a le mea o faamauiaga le alii
lo fa penga nga ngo ai kumure ki on fa mong yang ya ka ko yo le vai o sai Ali. yo si me la nga fa maru wa ko le ka fa ko fa pure sai yo le ka ki ye lungore ya o me si fa ka yo le ka ki lungo top ke no ka ko wa le o fa ka si mai si ku malo e va ven mo ba se ling i pio nga si ku malo yo le ai de i mo se milionga ile mo e ko se milionga nga si ku malo ya ka ko ye le o wa sa o ni lo mo ka ko lo ngo le mo o se me vai a so fo pe a pure do fa le ku ya e fai kwai se fa mukalanga ya nga le le ku Kai. ba fonga nga si ku malo mai se sa mo yo ku la fa lupe mai mo kikele ya se pa ya se o fa ka wa mai kiki ya nga le le ku ya mo se sa mo fa fangi pa pe nga ka ko ma lu fe ya wo fo ngi ya vea ku la o pa mukalanga ya ma me wa lu mo pe a ore ya fa pe nga ka ko fu ku ya ka ku nga ma ka ko upula ka ko paola ya madi wa kula ya ka ko fa fangi yo se ngo ko inga fo nga fai pule yo vai ya de que nga fo isa fa longo ya finga nga lo fa dia al mekau ya ko fa mo fo i ko ka pe nga ya i por a se fai na ya fa pe nga ya fa ko si fa mri ngo mo kanga ka wa pe mo vai ya ese ka ko ya ka ko pi ia le ku ya o mai le ku ka ko mai ka si ka ke ma fo kam ka ko fa ya ya se fa kalanga le asia ka fa ka e poi fo i lau sunga ko lau dia me so lau po kala ya mo ya ke la wa ku la mar ya fiafi maranga fa lo fa stai Ma lo fa aftai tele ia ole mana tu la vale tasi vai atu o tu te tele ioi le anga atu le vano no fo mare tu ya tu fa no fo le ngoa ma tu a fuatanga o le sa fitala i wa le pale fia ngai mare tu ya tu fa no fo ia vai atu fo ia sale au mua mo na tu te tele tu lo na le fale fioli me se fo ia o to ma sale au mua ia tala no fo ile tu ya tua ia o le nai te tausi ya tua le moso le urunga fa teitele i lau pule magafa ma le moe mana tunatu ia faamanuia le tua ile nei vaega o le fiafi o le afiso o taipea ia ae mai le tatou ofisa autū i niusilelei faatofaia mo lelei e fiafi faasoifua ya faatofa lo vatupoi soifua o lenā ua mai ale faatalitalanoaga ma le fioga i le faipule ioe o le faipule o aleipata i tupa e lunga ia e lenei vaega o le fiafi ia o tou uma ioe le mai le itumālo aleipata i luga o le tatou porokalame i tupa i lunga le uti talanoa atu ai ia fai lava e oe lau faatatau ma lau faafofoga maua i lenei e fiafi lea ua tali mai ia le faipule na mai ia nisi o faaseā muamua o le kau o le container e 2 afe faapea mai e 10 afe sa koso ai maua ai leo le toutou e tauna 3 afe lea ua afio mai le faipule o le ua fesili aku iai ua laga pei o pau i o vaega o kupe kekele foʻi ia lea ae mafaufau ai pei e waste e faamaʻimau loga faaluiga lea lana ua fesili mai le faipule o i lea ua amai nei le fioga le faipule ma fesiligia ae leʻi sau le faipule se fakulaʻu kala lea ae leʻi afio mai o leʻi iʻu maʻunu au tuga u faamaumauiga na ou vili i Samoa pe na ou fai atu sa ou fesootaʻi i Samoa na ou maua mai ku auto le kosoiga o le container i kuā sa ou maua mai e 2 la fale sa ou maua mai ku auto e 2 e lē sesē la ma le kala le agaʻamai e le faipule o le ku auto le kosoiga o le container o le empty container sa ou maua mai le company e Siliva e 3 afe ae a faapea e faise paʻu lelei e mawhai ona pau i lalo i le 2 afe fituselau. O le container lana mai le vaenga le au siriva e mawhai ngala kokosoa mai a pia a nga i kua i laromangu. E peilan o whai atu. E whai le leile so e su e ngar kako porkala.
Ia ona awili ili la ia se isau le faipule. O le tūlanga i le tau o le container lea o le empty container. Sa ofisiringia atu i Samoa. Ese uma quote sa au mai. Ese uma lava ia quote sa au mai e tea o le empty container. O le highest quote sa mwhai ona maua mai. O le sifuri mafi. Now, ai o le vaenga le na, au mai wha pe pule ai lava ia le kampangi i le fou, o le kausa, o le kuai, o le elea, o me wha pe ngā. Pe i fua ia i le whainga o le kau o le container. A o le ala ua fio mai le whaipule, o le ua ia wha mangingo inga. E sa o sa kalangoa inga e lua sifuru a fer kau o le container, le empty, le kau ke kalangoa i le empty container, le ngā ave whai ei. Peitai lana umau na faini nai so tanga le lei ma le whengarenga le inga le lei pa ua ilo i lalo i le se furu valu afe. O le se furu afe le se whaapea sa koso inga i le container kua i le ila se mea nga. O le mafuanga le ale no whai atu. Ia walanga o le ua saungoa publicly le fionga i le whaipule. O le fo ia mai moa mai whaafonga. Mana tua le saungoa ngar whaipule le sa whai. O le whaakarangoanga ma whaasea ia nga au mai. I whaangonga e akangia me o le whaakarangoanga mua. Langa lenga mangingo ar saungoanga si ale fionga le whaipule. Ia sau malu fua ava suru malo amatanga. Sa mangingo alanga saungoanga. Ia o whaasala launga ngā ma meanga. Lenga mafua inga koe o aku ro markomiki e koe sue. O rau la whaafekai. Tulo, whaafekai lea ngā a whai e whaamapu engi mea. O le na nea le tau o le au nanga. O le na nea le au nanga whaasala lau kuloua. Ai au ngā le ngā e kakau onga koe maki ai ma whai whaalele iei le ngā iluma. O le la ua avatu. O le winga la utala. Longo winga la ele isis furu a feren koso ai. Fa mangingo le vaenga le. Wai pendo ta whai atu. Se whakwala ukala lea. O lo utiu te le whapea o te whai atu. Ave ese mai o kako ma fau faa fast HRPP. Ai a mai o kako ma fau po o ise kai. E kau kara sao ma faa maungi. I le whainga o mea ia e waku i kua i ronga i kumaro. So o lea la ua clarify mai le vai liu lea. E le whionga le whaipule. E le eila se sifuru afe nga koso ai. E le lua sifuru afe fo ila le kau a koa or container. Lea sa pa u sifuru valu. Ai koso fua. Koso fua i kua. E uila o lea ua mangingo ua mau container. Ia. Laenga o lea mangingo ai le saungoanga le fionga le sui mamalu po le fionga le whaipule. Ona ua leo ngatasi le fukia ma le umele. Ona ua leo ngatasi le fukia ma le umele po le ale winga o ngakala. Ua le action le lako plan nga file container. Onga ua waku. Ai ua sua le whangua le ngaku e whaiele o fisa o le whongo whaavai. Ai sua angenga. Ai punga mai roi kokongu ma complaints e tangata o le nuu ma ainga e ana le whanua lea. Ma whaapea mai e le se whangua ngā le MNRE o whangua ngā. Po se vaenga o whangua ngā le ua sua i mamak whangua. Whaakimu ai romar container. Whaakimu ai romar container. Mai mau ai romar container. So in other words, ua mai mau le sifuru waru afe. Pea ka kore ngangana tu sao. Ua mai mau le sifuru waru afe. Ia ona ua le palengi fuafuanga. Ua le palengi a fuafuanga. Pea nivatu. Ia na ua rono winga la. So o ai ilar ka mai fasi tama i fasi New Zealand kau mo mea ngei le fionga le whaipuli. Ua so o ai lo marikalepe lo or container. Ia ai kila lo ma mea lai kokongor container. Ia au te ofu fo ia esonga ku umiengi mea o ngā. Ki ofu esonga ku umiengi mea o ngā. Ele te tauna toi tu umieni mea o ngā. Ola wale manatu na oha. Ele te tauna toi so na tu uani mea o ngā ele container. Ia wa ohange mea o ngā a koe ku umiei. Pe a wha pe o lai mamao yukare mea nganga iai. A o la fo ia ku i whangu o kangaka ie. Ia. E walanga a o voirei koe ngā mea wha pe ngā. E wha pe mai kangaka.
Ia langa mamafa ele o makfongo. E ui a sava o. La mamafa. O le isi tūlanga. Na fisilingia. Wa o le whaseale sa mai o le sua inga o whangua. Na uto e clarify atu mo o tōle tau te whaafonga mai. Ia, o le tali le na au mai. Wa le whaapea mai wasuanga o whangua e umaenga wasuanga o whangua o komiki. Ia, le o sau noa mai le fionga le whaipule. Ia, o le suanga la, o le meanga ia pi e wakua i le kūlanga o le polo whaasoa ale nuu la tau ia. Ia, wa manatua o le fionga fo ia amitua na i o le sa whaatarital noa ina i vaiaso o tuana i atu. E mai le fionga o laloman. Ia longo winga la, o le issue la ia lea o le koe alu ese o longa ingoa mai le mua i le vaenga le nku e suala ku whangua. Ia pise issue whaaloto i whale lava le na ia la tau lava i le pito i pito nuu po le fionga o laloman. Ia, ngā uko whaafonga mai ei. Peino o whai atu. E le o se ofisa whaamasingo runga i. Ai whaamasingo mai ai o e Samoa. Ia ai mai se fo o le tu malo la veia o le ku malo a le mafi ai a i pate tu pailunga ia na uto whaafonga atu o sau doa le tau sui a le tau tofi ia le tūlanga fo i wai le wha soasoi no le poloketi me tūlanga whapena ia no fo fale ai sa tu ia maa i ro tau whina ngalo tatatu malolonga fo i merka ko malolonga pupu tatu tu e whaasoa ia ma wha awau nisi o tātou issue mai tono si o tātou uturu i le neivanga o le whiawhi. Talofa Lava. Tasi Market is here I've done my at the bowel Margate screening Town test, Centre. son. I'm proud The of you, heart Dad. Mo le whaongai no le talo. Market is here at the Margate Town Centre. The heart
Te miro wati le tō luminu tō ni tāleo le tū la e ono le tautua whaua wa le tātou Blue TV. Me sir por club le tau te ia ele nei vanga o le fiafi. Ia ai ua mai ai tuai le whaatalitala noanga ma le fionga le whaipule mai le fioanga o ali tu malo ali pate tu pa ilunga ia o lutonia vai loa malalo manu. Ia le talinga le saftalai saumalu amatanga. Ia po o fuaava amatanga. Ia ilunga le tātou sulu i malo amatanga ilunga le tātou purkalame i le neivanga o le fiafi. A o kako iai le vaenga lea. O loa lea manatua na o auia mo o tou whaipule i e tou te whaafonga mai. A o lea vea o kou makai kai fongo. O loa tali tonunga. A o loa vangoa lea. Eke mango malo i ngai loto manganga male lango lo ku malo. O lo whaia wha maongi o poro kiki. Now, I'm talking generally. To me, personally, a ele le whainga wai manga kua. E maybe e whaika aku sa moa ya oe. Se whakura ukala. E mangingor vangala. Maybe o le vaaya ia tangata lau tele o sa moa e lei ku malo i lo ku malo. Maybe e whaika ya oe. Onga o au fo isi kaili. No, o luki karango whala wekele o whapito manu i atasi. Ona o au si kaili o au kala o au me whai mai wai pi o kukongo o pale menge kele nga na observe tuai ma matau wa tuai e tangata lau tele ia whai ngā lea whai pule ma lea whai pule. Ioi. Ai i kukongo lava i o lou tu malo a e le lei kukongo o lou ku malo pauanga o le me ke wori ai. Ia. Na pauana o le me te wori ai. Ma e popole ai. O lou vā ma lou ku malo le anga i le a maia oe e sa moa a koa i kukongo. Po sa moa o au. Ai a mai oe e lou tu malo i tutonu. Po o lou ngu. A whapea fo ila o oe e ke sau mai i se ngu ula i kiki o le ku malo. Ai ua e mangu malo o nga o le paro ka a koa a se ku malo. Mangisi o ngu ke kele o lou i tu malo. E kasi fo i ale vaenga e ke whaia. O lou wha maongi. Ile poro kiki rea. Awa o ai se tu malo o le a le fia ia oe pe a whaapea peke mu peke moanga po le alava. Au te loi lo utari tonunga a e tautua ma e whaia lo tu malo ma le wha maoni ma tutusa umakangaka uma i lau treatment. Po a o leke si la fia la whakura la ukala lea HRPP le la whakura la ukala i whaipulo le HRPP. A whaapea o se whaipulo le HRPP. A o le e te whaapea lo ma fau. So ke e al milionga lea. Se ia koe ku mai le mako whainga vaenga wha upu whai. Onga mako ka ngo filo le koe whai whale lei. E tau mau mai, wai ei whawhakala, e fwoi forfolanga o le ua maua. Man tua so se news a, sole, e mua break mai le media. E ei kala ua maua. E whaapea mai. E sili aku le vaenga o le akape ngai le HRPP lau ke whai ai le milionga lea. Ngai lo le whai ngai le fast lei kai mingi. Ia. O kalanga le o sau ngai ma whaasara lau nganga. Leu whaapea mai. Ia, ko ke waaila ira kai mea koe kura i mai eila le HRPP. O le asilia kura le mako whainga o le milionga. O lau tu alalo i whaipule. O lau ku alalo le iei. Whaile whinga ngalo le ku malo. O wale whaile whinga ngalo le ku paki. Mora kai mene ngai. Yes. Ka ngoe au ma whaia le whinga ngalo lo ku malo. Ai au ai ke ngau kele. Ele o fak. Au ai ke ngau kele. Walanga iei le si whaipule. Matua au mai ai le paki le ua. Ia. Makua au mai ai le paki le ua. E le si whaipule whapenga. Makua iu o mai a whaapea le paki le ua awha mai a. Ia. Wala kura i o ringi whaipule. Wala tu tau mawhai e maso ai maringongofua are ku malo. Makau maso ai mawhai ngangu. E oi. Wala kua kau maso ai mawhai ngangu. O le fo ua maua whawhatala. E iai tu malo. Ua manga ngā o lako whaipule sui roa. Yes. E iai ku malo o la ua makanga whakarakalangoa mawhai aku ngisi o li mawhaipule. So le.
Saungi le si pa loka le saungi ke alu malo, saungi ke alu fast. Saungi ke alu fast. Pe oi foi lango le malo po le ale me o le ai. Ia, o le alava le whaato whala inga. Ia tea. Tautua mo lo i ku malo. Kaukua mo lo i ku malo. E te whaamaoni lau paki, ai ke kaukua mo lo i ku malo. Langa, you are a servant to the people. So, o ke reiloa la po le ale mafuanga ya lai fua nga whaakalari. Ese mai la i kanga ka fo ie ngala ko kaulangia le moi. Ale o ma ya whaafikai o la ua e whaile milionga wa o la upasaingi la tua. Tūlanga la na ele vaenga o le whiawhile nei. To e fo i meila utala. Tau te whaasoa i whaalawe lawe o te tupu mai tonu si o tātou patunu ui Samoa. I whaalawe lawe le me lea tūlanga lea i le sunguinga o le whale o le ainga lea. O le kaimire ngei. Ia. O la ipisi leo e su e po ai kongunga sungua. Wa o le tūlanga tonu le nā le ta oto i ai le taimile nei. O la te ena malosi e le o lo tua ia, ma molia ma masalomia. La ke enga le li faipule o fale a o sanganga mua. E makuale mala ia po oilenga mu le fale o si ainga sia. Ai o lae e atangia mai o la ufailo na molia ngai tu saole. O le fao ngā lima, le ana tau, le na mori mau mai e le tabaitai ia, me se fo osion ta mama mana yona aunties. O le foi natu na avatu le fale mai ia ma wha maoni ai tūlanga o manu anga o lo whenga i manisio i latou. Ia, e uia o laeta o tō au lape o le tūla fono, wha bea mai. Ia, e le aia se mea o ngei mea umai wha maongia until proven guilty by the court of law. Ia, a o la ua ta o tō atu le na vaenga. A o le mele ia tea, o le sunu ino le fale o la ofisili. La ofisili ale kukasi. O ai la nga whaia. O ai nga whaia le sungu ngor whale lea. Wha makore ngu upo ongi ka maiki. A ofisili fo ila. Kulou le ngu kulou ale fio anga. Tulou e tautala ma le ava i le fio anga o whale ula. Le anga o fonga a o le ngofo a li. O le urua i ngofo a li i o le kupu. O le mari e koa. A o la ula fesidi. O fea lea la alu i eiso e ngā leo i le penta upu lea. Ia, kau fisosoangia ko fo inga i leo. Wa o le taimile nei, it's out in the public, it's out in the open. Ele o suppressinga so e ngā mele, la ua, la fo walanga o lea la ele o ioe ia i leo o lo masaromia matua ia. O le kaimira ngei, la out in the open, e fia maua leo, ni wha matalanga, whatsoever. E relate ka ngā mua le fali. E paule wha matalanga le ainga lea na lātou talanoa ma fiso o ta iane le tātou au whai ngā luenga po le tātou reporters i Samoa. E kūle lako ka avale yuka. Ai wha alongo aku le whi ei ioe, i kua ko lako whale. Le whi ei mai makari eka, ei soro mai kurou kingi whangu, me whi pengi a. Ni pomu karasingi hoi e pengi singi ma me pena. Lai fe ei mai ia kama makupulanga i tu atu ai le oiroa langa lai kala li mai le afi ma olo o whaasaina umala tou le teimi lea. Ona tau mawhai e enta le fale ia te tonu le whanua. O ngā wasasao le afi lunga. O ila le whaavai ai la ufesidi ia whaale tusitala whaale whaasala lau sue. O ai le la whaanga solo i ai le su e ngole melea. Ai wha maka o inva vai la kaule le orngu. E iei le vae ngole mori mauare a sia finge le sa ia whaia. Mana tuofu ukere e wakua umanga i runga raka ko mori mau sa iei mea na tau fia. Manisi o tūlanga o te le mana o e a fia matangi ai. E iei le vae nga ia sau ngoi whaapea. Ia e ile au whai ngā ruenga le whaipule. O la ula visiti. Wālanga peo le kau ke kau make umai le tūlanga.
E mawhai o ngā kako masalo-salo I kaurele o rangu. E mawhai ngā kako masalo-salo I kaurele o rangu. Can we suspect them? Maybe, or maybe not. Lua, e eise au whai ngā rua ngā whai pule? Maybe, or maybe not. Kolu, e iai se so o kanga o le vevesi asi a inga lea ngā vevesi ngā kaire mauka o le whai pule? Ma le mea wakula I mailo lako ufale? Maybe, maybe not. O ila lea a tātou whaatari-tari. O le a kākou maka I kuinga. Le matua to mai ma le wha maongi o le whainga o so enga mkanga ruenga o leo leo. Le la koe test for I. Le la koe, yeah. Le la koe test I. E ui au lai wha au le cases o le tali I atu au. Ai tusa o lea au mai lava makukupu mai mea ngei. E makua I testa I pea le makanga ruenga kākou ke wha me melo I ai moro kākou saonga le mu. Makanga ruenga o leo leo. Whaamaka wa avengi wa kau mauangi suspect. Ai whaamaka wa kakau o ngā tūlanga o le travel fo I lele. Wa I believe you mira ukana le la whaiaku. Ngā o ngā u whaiaku e kāpenga penga hai. E maua ingi se kāla whape wa sola mai whafose singa sungu. Whakua I foi. Whaamata wa tā pena whapena vaenga o le tūla fono. Ia wakua ngā me whapea. O le tele fo I o le tuai ngā mele tupu I Samoa. Se I whakua ra ukala lea. O le vai ma le maua lalo a tātou whaasalanga. O le whaakupula ia fo ngā o le popole o kangaka e sori kula fongo. O le maua lalo a tātou whaasalanga. O le fia fo ngā o kangaka e sori kula fongo. Se I tātou mata I tuina po o ai le au laiki arang le la maua mai I po ai fo I ai po le ase la tau whaamatalanga. Ia, o ai se hafu wongo fo ai le fio anga. Ia, matulanga whapena. Ai matua le talia I na la vai le loto. E le kalia I ngai ro kangaka. Le koe o Samoa ia ko ai ngā mea whapea o le susungu o whali. E kei lola ukala le uke whaiaku. E matua I ofolo uloko I lea ko ai ngā whaako whala I ngā po o aile kangaka le I kua aku o le mea lea. Matua I ofolo uloko. Pe a whai o sanga whaako ngunga. Lea ua mua le whoanga makalari I masusungu ai whale o ngi a inga mpisingisi. E ofolo uloto. Ma o le mea fo I lea u te tautino Samoa. E le se mea whako a kupua. E a tangia mai lau tiro. O le maka upu rengei. O se maka upu a leva e mamao a kuikua. E mamao I kua le maka upu lea. Ai pe e punga. E fo e pe o le punga le lava fo I lele. You know? E punga whapea. Kama fo I lele pe inga o le papol fo I lele punga. O pe I fōringa mai e tele a le vālea. Vili aku, vili mai, ka ofi mai, whai aku e aua wha mai le a, pala. Pe it was boiling. O le mea la na tupu. Ua punga I whafomare uro. Yeah. Na naro ata ui o lau facial expression. Ai, e le maria, e le mangaia. Yes. Ai, o le mea ua kupu. Ua kau masua. Ua ova I whafo. O le mea ngā le ua kupu. Ngā ova I whafo. Makua le ai ma se ko whalo loko. Au fia fo ia kako whaarupenga sa moa wha mai e lave le mangingo, e lave le kokoa, e lave le alofa. O fia ea ngā whaarupenga. O fea o kako whaalanginga, o fea e wha mai e iei ka oko o le mangingo, oko o le aava. Tūrau, e ui ai ia fio anga, aleanga e iei o le wingo lautala, e ia kako whaalanginga whapenga. Ua ngase e ua ngape, ua paua lea o le mamafa o le kofa. Ai onga o kua aku, pengo whai aku. O langa punga I le loko le lei, o le loto ita, o le loto fietau I masui.
Ia o la ukala la le fa yaku fa la wa ikele. O la ukala le to whoever. Peyang o fa yak. Ele o faingo uka ua ka usa o langa o lea ele o fa maongia mai ele o io inga ele o le na au mai ele si a inga le tua ia. Ai kauong o fa peak. Ele mafainga la fililo o ele ai kuore melea. Ele mafai. Ele mafainga e la fililo. Le lau koe wakua, e uia wha apea ele i maliu se sile melea. A ele mawhainga e la fililo mai e ngei mea wha apea. E whailanga upo le tudu ue tong e wheho e sola la meo leanga e tuli loa ina. Le mawhai. Le mawhai, le mawhai. Ia aina ona wha apea nā tu seo tātou wa tunu ua me seo tūlanga wha apea. Ia avele tātou, avele kako wha akukuanga mkangaruenga o leo leo. O le matanga ruenga ia e tatau o na tātou whaatuatuaina. Whaasa or kala. O le makanga ruenga e kakau o ngakako whaakokuainga. A o ni tangata o lo i tutonu. Po o nisi o tangata o lo i tutonu. Ua makua maka kekele ele fisiringia. Ua makua maka kekele lava. Le fisiringia. Ioe. Pe kau ke karikonginga. Wa ke le ale fisiringia o ia kwa inga kulanga whapea. O le wingala na le alena te whaiatu. Ka lo whai. E ke le ale story kua kore melea. E a wai o manei. O le fisiri. Ka lo sia o insiua. Fatua ifo. Ka lo sia o insiua mea ko kingo si ainga. Ala ola le mo makua ma la uma. Ta lo sia o insiua. Al fisiri la a whaingei la ele ai matulanga whapena. O ai le la kukongia ma koe maua se. Koe recover kupe le ainga. Whakua ifo. O ai le la akua i ele meria. Ia. Ia o whaka oko whapenga. E se ale mea wai eisi o kakoa kuhu. E se ale kulanga wai ai. Wa malamalaia uma mea uma. Iyo, turo uru whaponga le turu. Ale me tanga luenga. Ia. E tate nau e whaatu mawina lo taloto whaatu tuaina o le metanga luenga. Whaafikai leo le kunga luenga. You know, I must say this. Whaafikai ai le kunga luenga. E le whaape o mato whaiatu tau le pua malafo. O tau o lo ngā lulu e puno wai. Whaatitimu, susu, laina, timu ia. Wa umatulanga whapena. E le tau ngā luenga. O moli le mato whaafitai mar whaamalo. Ai, a onisi o lo o la tau iloa pea le mea ioe. E kakau o nga whai e le whaia o lo o tau taita ina fo i male wha le tonu le matanga ruenga o ai lava tūlanga uma. Ia o ke manga kuaile ingoa ipua. O ke manga kuaile ingoa ipua kuala. Le fionga le sao ali ia duala. Whae te whi mali e te maua i se taimi. Pe whangaro fi mali e te maua i se taimi lo whiri. Ia ranga. O le ingoa ipunga ka malo. Ioi, whangaro fi mali e te maua i se taimi lo whiri. E ke maua i se kaimi. E makua e maua i se kaimi. Ia le tūlanga o tangata ele o sa o le whainga o la tūua ngā luenga. Ai, i whaipule makulanga whaapea. Ia, general la la utala noa. Ele ka kaunga yenga ko kai whaapea. Tuloa le upo e toi e tea. Ele tatau o na yaini tātou taitai. E ka kau o nga yaini mai ka ika whaapea. Yes. Ele ka kau nga yaini ka ko ka ika i ele maule awha. Ele ka kau. Tuloa o ue tu sa o ale tu o la lomale. Po nai lo fina ngalo. Wha marulu. Ke wha marulu mo wha mola loa. Ai lea ngai peing o wha yaku. O sasi fo ila o wha sara lau. Ma kova ai mai. Wa yeisesi wa ufa o lima yai. E makua i hokalia po le afo i kou ana lofa mai akia.
e matua i o utalia ma lo loto maulalo. O se se. O se se. Malolo marangaruenga. Aro ko ngai fai kuor fali. Ko ngai kia pula. E oi, fa pengar so ifuanga. E sa o ye le sasi. E ye le sasi. Nea ngai re o ka kongi a ngeru. Kalanga risi fai fai au me kisi. Kulo wale le ngore kalesia. O ke ngia koe le laku a inga ile ilevang fa au umai walu i kua e alue. E kausire ngu ai laku pa umari kinkiki kulo fa fonga le. O ke ngia loa e sa o le a inga u fo imari fale. E vangaru o ke ngia koe kirua i ku nga o ke ngia ai nga ia e kua kule vangoe fai mise kalanga nga ia mai lungor kala o fai fai au fa mai. Ia fako ese a kur kaku a inga. Wanga o ka ika o se kangaka soifua ile o au se angiru. Le ale wingo le tala. E yei le sasi mea uma. E yei le sasi. Ai yei se me ka o se history. Ai yei se history o lou o le tūlanga fo ilele o le pei ke mai ka ika. E dangers le mea ngā. Ia. O te le tau whai atula o nisi tu le fionga le sui mamalu o lo o wa mō lia. Le anga a whai ka kou ki kalangoa walanga o te le o making a story. I am not making up things. A ka kou kalangoa i le history. Maybe 10, 20 years ago or maybe 10 or 10 plus years ago. Sa yei le issue nga kupu fo i tulou le fionga le whaipuli. Sa yei le issue fa penga ng kupu. Tūlanga lona le fia. O i kau koe ma mau mai. Lena yei ni tūlanga o la au malosi. Ia, ngai kua inga ia sa yei la au malosi pe sa ia whapapa inga e rwhanga. Tūlanga o le fia or kua kamai. Ia, pe ta ila lena na toe na tu wanoa, ma toe tu au lafo wa pe na wha mawalalo, ma tūlanga wha pena. Ia, o le sasi la. A o sau lo na suafa fo ilea tulou sola mare malo. Pei ka ila o le ala ua koe kupu i tūlanga whaapea. A o pei o le repeat la vai lunga o le leinga o le tūlanga fo ilea o le anger. O le ita. O ila, lea mafua kua ila ukala. E le ka kaula o nga kako tolerating. O au. E le ka kaunga o tūlanga. E le te taula fo ilea. You know, we need to be careful. We need to be careful. O le tualalo. Peilanga o whaiaku. Le anga ingi ke ua o vatuni whaasea ma tūlanga. O le ai waku o tūlanga o le tātou pokrami. A o la ule aku alalo ma lau ioi. Ma lau whaasoa. Le ie lea o ia le matapia le manaia. E lea ia fo i mo o i liwa waa. E lea o ia lau puata ma whainga. A o la matou ngā luenga, matou te o lolo pito waa. Mo matou tu ula awiti. Ia tau fionga i whaipule ma ko fionga i sui mamadu. Leanga ua makua makila ki lalo kou loko ika. Ioi, ua makua makila ki lalo kou loko sai. Se koe whaafo ia fo i savali lenga whai kai makangia la lua, oi kai i whefo. Le savali fo i lele na tau o atua i le HRPP ai poloka mai e leo leo. Ia nga makua vao nga kāvo i ala, uko ingo sula inga. Kua vao nga kā. Ioi, koi kiki a fo i whetau i ma leo inga. A ole ae mātau watu Samoa ma whawai aku. O iei e ale ingi ngai whaipule ko arkai. O iei e angi whaipule le pie le te tau. Ai awangi e anga salai. Whamore mori. O le ua mako whamore mori aku. Le anga e mai mau ai outou. A alu sa o a ala tu la fono. Ia ua kou sori ku la fono. Ioi. Ele le ia lalo kou sori ku la fono i kukongu o le wharefongo. Mana tua mai. A o tau sori tu la fono i tutonu o le wharefono. O ngai kawa o kou. Le anga o tu la fono na o le palemeni. Kulo wale upu e to ia te ua le tau te sila fia. Pe whaia ia whita winga ku i lesi whaipule ia ioi. Le au lamu o lesi whaipule wakur whafonga le kung. Ma whairua korokola ngā ua. E ngā kai ai kukonga e umai konga e ke rua mailo i whafoba uma.
Yes, ele mawhainga e vei o rekote mea ngā, le ai. Kula fongo ngā ku maura mauka, mi se foi o mionga tauolo, o mea uma langa o mea happen le court, i ngā esteia i ngā, o i sorry, i le parliament. A o le kele o mea i e pei e kukupu mai fafu. Sole, ele o kau fio fia i foi o tau. Le lai wakula o kua lalo, mana tua mai foi. Ele ai ma se mea o koe lilo ringi kaimi. Ai ma se mea o koe lilo. Ia tia ula foi. Ia. A fai o ia o e ni tūlanga foi le leo le mau o le afa. Waka kau foi ngā, le aisa tau mai moa sa moa, fa matau le te tau ona fai ma fai ni siaki o mafau fau o tātou fai pule. Wala so kofi ngangano. E wala nga nga ka ko fa pe aku ai le ropo le meli o la ka wa afia ngai mafau fau fai pule. Ile ke le ole. E wala nga afu fu fa mafau fau. E ile si fai pule ali i o la e o lai o fia i mea lai fai ko kongo le HRPP. Yes, I'm telling you, walanga a fai ngai ia su enga o tūlanga fa pene. Me foi ngalo le o le emotional stress. E sa o ele ngang. A wai ele si fai puli. Ia, o lai makua le fia ia si e fakupela ukala. No o maua le fafatala. O le makua le fia o ko akele o suisi ngia le HRPP. E me ia fai ali mongi marko inga. Ia, matua le fia. E makua le fia i mele o mai fai o foi le issue lea kua ia ili mongi i le maliu ka mikiki lea. Ko akele o suisi ngia ile o fia ai. I le aluatu fai mai oi peke sanga press release. Yes. Ele o fia. But are they speaking up? No. Maybe o ingale stress ele o ia. Maybe o ingale stress ele o ia le pe kau nerve breakdown ele o ia. Ia. Le la pe e take out ai loi kua. E o ke roi o ai kai ko rua le ioi. Le la pe kau escalate ai mare mei kua. Ai pe o te tauna fai masiaki ele mafau ma fai ni siaki fa pena. Fa pe foi ona siaki o tau tino so fo malolo ina. Wakaka wa matala fea unga fai ma fai ngai siaki o le mafau fa. Lenga ua matua tele ale me o le fai pule va kua o ko sa ma fai nga. So le kele kau va apale wa ye. Ia. E kele kau va apale wa ye li. Or kulanga nga pe aku ku foi lunga atu tu foi lunga e fai manatu. Nanga le mo ke maka waku pe ma tau polo ma mau ma titilo atu. Atu tu foi lunga e fai manatu i fongo i le moka. Ia li mongi ala ia so. Kasi rea ka ngaka wa tau foi ona siaki le leisi ona mafo. Pa toi foi ia. You know, it's okay to get help. Me foi arko me sone ni. It's okay to speak. Walanga e yaili si mea o le fa apea ka kouia. Ele ai wa fa auru malo. Ya wa upuanga i le fai. E yarka ka fa apea mai. E pe ya le ila wa isa. E ele se fai mai o le makua ua maloa. E fa mai desi. E pe ya wa malaia. E mana tua. Ia ngare ia rai aka fuia e wa ukalanga ngai fai. E tele nisi e tau mate fa pena. E kai pe ya le fesiria Yesu. Lenga fesiria pekeru. Pira. O le asau kou whaalongo na uri ila. Oia. Mai pira o le asau kou whaalongo iau kamala le lai ke murua mwhapapakiua ui. Oia. E whamarika la pira. Se ioe o whaalongo ku whamairisi au wari o Mose. Ia o whaalongo no whamairisi au wari o Elia. Whaalongo whamairisi au wari o Perfeka. Whamairo ma Yesu. Okay la. Ioe. E la wo maware kou ke sungua uko o. Oe. O lea. O lea saukala. O ia. Akala ka mo fui mo pinati mini. O lea saukala. O ia. Va aila ile ke ia ka malo pina inga o musu ia le nga pa ia fa mai. O e ke riso. O lea lo le du. Ioi. O le winga la ukala. Ina ne te iwo tātou se ma wha pe ifo.
le ai ua makua papa ku ma fau ua fa mala ye inga ia wa upuanga le kau ke karakarango ai mako karakarango ai piko ke muso ko fa leo ia fa mai ua fa kau karangia o le ama ai ngalo ai ua fa le ko ma fau ia e ngalo ai o nga kau nga fa ingi siaki fa ma fau lo fio nga fo vitalai e ia wata tauna faini na isiakia. Ia, tu ala lo fionga man tauna faini na isiakia. E siaki umai. Ia sui faipule ie mai kaika. Fatoa umana te talo le fono le tae au. Taro sanga le anganga pa ia o le tua. Ai ku mai lunga. Ia, leanga o koua leanga ngā oi fo i kai. E whako manga kakalo si whoka whekalai e kau open up le mea. Sorry. Ia turai mai sui o. Turai mai sui. Sorry. Ia ngā umanga mua wha mai e mua na wha taima wha manusina le alofa mana. Kamia ia mai. Ai pauar vaenga le au te fia. Le no toi fi tali atu ai le. Le ai wha more. E le... sele malio langa o wari ia le mela le wa te tauna faini nei siaki o le mafau vatua le ai o tiri o fai atua se tala fapa ole le anga wa tunu i fafo ma e sila fia le leia to tele io e sila fia le leia e le wari e leia ku i fafo Amerika ngi usila Australia ma so se ka for kirope tole e a tupu ni fa la velavi o le mea mua e ku leo ia leo e ku e mai ia fo ma i o le mafau ia e ka kaunga va ai ma scan ma siaki e vai ka kavu le umoronga fa se fa kau ku iku i le uru e te tau ana fai se fufuanga te tau fa pena o tou fai pule le mota ia e fa ata la fonga ai tau tua nalo tau tofi io tau tua nalo tau tofi tau tua nalo tau tiute malo tau mata faioi e le ka kaunga le anga la wa mio kulo e le ka kaunga le anga la wa mio e le ka kaunga pa ala wa mio e le ka kaunga e fiu la vale mfasi kanga le ai e o foi ya o e fai pule le nga e sau fola kasi mele le o foi aku mo le valanga kau foi nga wa kau nga fa io loka pe molia foi fai pule le sau fola le longa fa ori mai kanga kere to follow up la ka mo vui po fe fai ele io a wa kau foi nga fai la o le e wa molia le fai pule i mea na ia faia e a se nga le melia mar kau fa maka wa kasi le si vaenga tasi le o le si vaenga le molia ia tulo pa kaya o ko mangkuar kai mingai kasi le si vaenga lo ke vai ku le fai kau ku i lipoki mai Samoa o le foi e molia i upu tau fa mata ma upu kau fa fefe o fe e are molia i li mongi anga upu kau fa maka umang kau fa fefe le o se e le o fai aku se si o le ika no ai le se fa ku la ukala ele ai ma se si ika ya li mongi se fa ku are kala le ia make this clear even myself ele ai ma se si o ia isa personal problem ele fai pule le ai ko ki se fia sa amor ma fu anga ya la yo na pe yo tango mo mention na tu le swafa le leanga it seems like o le pui ar kanga ka le ele afia in kula fongo yes e falling a mai e special le treatment le fai ir ka kalea a loko ai fia sau e fai mengiang kala leanga a loko ai fia sau e fa pulu sala lau o a manga mea manga forfolanga manga fa sala launga a loko fo e kuwa il komisinga a loko fo e ka ure ngo lea ma fa kupur kala ya lea e pule sa o loko anga ya ma fu anga langa e le ma fai anga vai ir ka kupur kala mi e sa mala pe fa ki ngala yong karinga pe fa ki ngai karinga o makanga ruenga leanga e yeile mea ele o sa o le mai kau we don't have to go to college or university e ma ko ke mai kau ko ile le sa o melea yes ale wo fia complain e vakuai
Ua fia complain e avaku e whaasanga iai. E le ai ma se mingoi o leo leo. E leo se me o whaia iai. Angar pauar mele sau whai mai. Rawa umanga makarongo ngo walu i leo leo, ngo walu i leo leo, ngo walu i leo leo, e whoringa mai. Ori mongi le aru walu i leo leo, e leo fia o mai i leo leo. Ai vai leo whako a kasiar mele wa kupu i whale ula kulou. Fato atasia, ale wa vaku ia kuloua. Ia whai pule, na u whai whakingo ia whakingo ngā a leo leo. Ale u saukala, la umoria. A ole ale me wale me whai henga. E rei mo kere o whai aku a me whei ka iai. Ai a whai fo i a fua o na tupu le sa i o le atunu. O ai lae e lalo kula fongo. A o ai ele i lalo kula fongo. O ai e mawhai ngā u i ere paua o kou leo leo. O ai ele mawhai ngā u i ere paua o kou leo leo. O ngā? Ngā kongua. Wingan nā lea leina ta whai atu la te tala. Ia, ai ui o lea. O le a ta tia i o tau a au mawhana whana. Ioi. Ai, o le kako ua kungu a mese fo le tātou matanga ruenga. Ia, o le lo loma kako. O le lo loma kako fongo kanga ke le ale tokam. Oka se ngā fongo kanga ke le lo loma. O te tali tonu la vai te taua ele i o le fongo le ia o ke topa. Ua kakaua o na tau maua sina. To ale taiku. Pei o le tala le soafa le tama ana. E kakaua o ngau oa. Ua kau maua singa. Ia, o yo lea. O le tūlanga le tātou whaasoana le vanga o le fiafi. Maunau ona sai mau foli to vai sa mo. Ia, tūlanga o lo tau sa ili tātou wa vanoa, tani tonua. E ono maua tātou wa vanoa i le fionga le whaipule alo au. Kene te sio. I le vai aso fau. La koe kau mawhai, e le vai kau mawhai ar kako ala leo. Se i maua se ava noa, whaatala noa i lunga le tātou proklame. Tere lopo a titi a misi e te au ile aso whanau leo o si atali isia. So koe va aia kua po o koe te i lava wa. Ia, ona whailea ma u. Io e male, ia le nāua watu i lunga. O le atoanga, o le iwa tausanga, o le atali i a star tau mawhai tongia. Vivi i whai ai o mātou loto i le tua o na ua mawhai o nā ulia mai e oe le atali pele le atoanga o lo iwa tausanga. Whaaftaila de tausinga i lo tupu ai. Ia, ma le soifua maloloina i tonu o sio tātou ainga. Atali. O le matau i le tua, o le amatanga leo le poto. Ai o le avai matua. E whaale vale vai nai o waso i le lalorangi nei. Alo whaaga mai lo great-grandparents and your grandparents is Samoa o uncles, aunties, cousins all over the world. Whaasiliero whaanga o sisters malo uso ai maise ai o matua i a Ioana Tonia and Ngalu Tongia from Seattle, Washington. Once again, whaamarui tele lo waso soifua o ele talii star tau mawhai Tongia. Ia ilunga o le tātou proklame o le tautaia e le nei vanga o le fiafi. Ia, wane ngalo te barbecue a le fundraising le aso a taiao. E whaia i nā i Weymouth Road. Ia, ilunga lai Weymouth Road. Whaasanga tonua ma le pamu velele le PP gas stations i nā i Manurewa. E kere misia le ofanga i swimming pool. O le barbecue la nā le a whaina. Ia, a le Women's of Destiny. E whaia i le aso a taiao. Ia, mai le itu la e hiva le taiao. Ia, se ia pa ia se teimi fo le auli. Tala au atu mafio atu. E whaali sau lango. Ia, e tau ala atu whatau ino sau barbecue. Ia, mo si ministry atina. Ia, e visoswa ne i foi. Ia, le tonu lava. Women of Destiny Auckland to reach the unreached. O donations lava e tau ala mai whatau ino sau barbecue. Ia, ole awina mo le lato fo ifa mo si lato ministry fa le nganga. Location Melford Park from 10 a.m. Yeah, till whenever e umalita to barbecue. Yeah, por se la vor Weymouth Road e Manurewa. Yeah,
tātou wheloa ia le asoa tai au. Tau runga le proklame a le tātou tau te ia ele ni vanga o le fiafi, manga le sila manga o le tau te mali la fui whanga whatele. Manuia le alo atu i tātou ta alonga o le nei, whai unga le veiaso. O le hurricanes lava ia, e maukingoa e o le whaino. Ia, blues au kilani, ia kauma whai mai ngā o le mele iai ngā o puru vai puru i o kako iai, o le kako puru fiku. Saur kako puru angi sau elese. Ia ai a koe whaale kongo me mara kako puru au kilangi. E ungane ai a koe mas kako puru karai mena mea so po mutua le fia le fionga le di pute. Ia wha mangalo sela manga wale te utamari ila fui fonga wa tele. Ia whai maari e lo ua fiafi. E ini si o wha fia ngati tele le whai unga le weekend nei. Wha manui atu le lufu tasi kiki a misi e tea. Ia ai ono ile ia maia se ata e tapena. Ole alea whaina lea. In advance, o tai au e ato ai le luas furu ma le tasi tausanga o le atalii ia Andre Mayava. Ia o le alo fo i whasino i Eura fo ese mato kalisia ia Eura Saki Mayava ma le wharitua Grace. Ia o le aso la tai au e ona i lista tu tau ia e tai au manatu. Ia e wha manuia atu le atoanga o lo luas o ma le tasi o le ngei kama. Ka ilo a i se file mu e kukusa ma le file mu. Al maku kapi yango le ala mātou team. A vai lai toti sisila mai le maku kama kapi yango le ia sat i tasi fo isi a mātou ministry fo ile live atu ia sasa. O le maku kama la le la a kolo ngolufu kasi la soa kaya. Ia, happy birthday ia te oile atali. Ia, whaafta ile tua ono o e me se volu sta i mātua. Kama le lei. Ele i whai ase kengi ala o kama o kere i loa pe i sankama i whasikengi. A o tangata e fia i le tua. Ia, a lofa tele mo o tau, e o lo whai malanga atu i whafo, ma whai malanga mai, whai mali have a safe travel, safe trip i ati o tau, tātou wheloa i le aso fua i le lofa maleanga le leo le tua asiata, whare malu, pio valiko, mai le Blue TV, so i fua me manuia.